ایوارا خوش بینرین چارپل مدیا و پیف تیوی ایرو دیسه هم به برنامه که نو لسر روش و بارو داخل روجاوای کردستانه به سه میوان خواه برس و هفکار من عبدالباقی حسینی ام بوارانه ام بگشتی روشا روجاوای کردستانه دوی 2 هفته های داویه دا چه قومیه ام بعثاوی بکن میوان دنگی اشکتی میوانم دکتر کامیران حاج عبدو خیر هاتی سر چوار هاتی هر وها میوان من دم جلال من لا علی بخیر سر چوار هاتی نشد زازا بخیر هاتی نشد جبر کل کردستان قامیش لویا بلکی جانا دنگی وی او که اینترنت پرسکری کی در کevin لام هیوید کن که او که کی باش بکاربه بشتریا برنامه بکه اون تف بخیر هاتنه سر چاوا هاتنه پیشیا کم در باز برنامه خو ببن ویدیو کی مهیه و پاش جید هفکار مع عبدالباقی حسینی لسر میوان مهنه کی بعثا کار میوان ما بکه و پاشجی امی درباز مجارب بن اگر ویدیو حاضره ام ویدیو ببینن بله برز عبدالباقی ماموستت لسر بیبیوگرافیا میوان ما اگر بکار بی چنگ گوتنا بیجی پاشم در بازی مجاری خود بن دنگی تتن نککو ماموستت دنگی تتن بله گرمی هاتم مسئله باشه تماشاوان ایجای بارباش بو بناوی چارپل مدیا و پیس تی وی ام خیراتنه بتوا دکن و هر وقت دیجی خیراتنه به هر سی میوان خوی عزیز دکن دکتور کامیران حاج عبدو و ماموستا جلال من علي و هر وقت دیجی ماموستا نشأت زازا درباری کورتجیانا و از کورتی بیجم حوالی من نشأت بلکی ندیا لسر اکرانی آنان بله او رقام شو تکلی مرببه دەستپێک دەستپێک کورتەجییاناوی بێژم وای ئەو جمەرەیە ئێوار باش کەکنەشەت خەلکێمەی هەرێما جەزیرەیە باژارۆکێ ناوێ تربەسپیە ساڵە 1970 دایک بووە هەروەکی دیژی دەرباتی تەبگەرە سیاسی کوردی بووە ژمێژ بێش 1990 ئیرۆ ئەندامێ مەکتەبە سیاسی یا پارتی دیموکراتی کوردستانی لسووریا خوندنا بژنە پێنج زارۆکێوی هەنن هەروەکی دژی جنسیا سووری و یا ئەلمانیژی پێرەیە خوندنا خۆیا لیسە ئانجی بە کەلۆری ئەمجێت بێژن تەوا کریە پاشتە لە ئەلمانیا خوندنا زانستیên سیاسی لە زانینگەها کۆلن لە ئەلمانیا خوندیە لێ تەوانە کریە ئیرۆ gelek زمانە زانین دەگەل زمانی کوردی زمانی عەربی و ئەلمانی زانە هەر bi Kurtî derbarî mamoste Neşet Zaza bû derbarî Dr. Kamiran Hac Abdo ew ji xelkê me yê Efrînê ye Efrîna Birîndar sala 1966 dayîk bûye xwendina xwe ya pişîşkî li Almanya qedandiye ew textorê an jî nexweşiyên hundirî ne nexweşiyên xwînê ye û yê penceşêrê ye
سال 2000 هاتی المانیا بجه بویه وک مروکی پنابر دسپیکاوی د کار سیاسی دیش 1983 بو تبلی تبقى سیاسی کردی لسوریا بو هر وکی دیجی پری سالا گلک سالان ببو سرکردیه پارتیا یکیتیا دموکراتی کردی سوریا کار دکر و سال 2015 حتی 2018 ابو سکرتیری پارتیا یکیتی دموکراتی کرد لسوریا لی پشتی داگیر کرنا عفرین 2018 و هلوستا انا کسی انجمن اجتماعی کردی و هلوستا ائتلاف يعني كواليشونا بوزيسيونا سوري و خوش ناف كاري سياسي فكشانت ودبج بارتي قريه ودبج انا كسيجي قريه دبج انجمن جي قريه لي حتى يروجي مروكي چالکوانه کاری خوی سیاسی بردوام بکه و کسکی سر بخوا هر وکی دیجی نویسکاره کی هجایه چار پرتو که نوی چاپ کری هنه دواره زمان هلبست وکی دیجی لیکولینه دمك مابو ماموستي زمان كردي لزانينجها بوني لألمانيا قال قوتاري بزمان كردي وعربي هاتن نيفساندن وبابي أوجي بجنا وبابي كتشكية أدورم بكرتي كرتجيانة دكتور كاميران مقود لي داوي ماموستي هجا جلال من العلي أوج دوسكيمي عزيزة وشالقبانكي خورت سياسي سربخوية اوجي خلق مي عفريني صار 1956 دايق بويل عفريني قندنا خويا ليسا انجي بكالوريا صالح 1974 قدان دي اوجي بجنا بينزاروكي هنن اندامي بارتيات شب يا ديمقراطي كرد لسوريا بوجميج بدما قدس بيكر باشر او بارتي بو نابي هفقرتنا قل لورجی دمکی باش کار کرد کنگره خویش شاده بو اندام بیروی نافچه‌ای و پاشجی بو اندام بیروی سیاسی وکی دیجی جارکی ببو اندام کومیتا بلندیا هفبندیا دموکراتی کردی لسوریا و جارك نجي ببو شعبديري هالبجارتين برلمان كردستان جارة يتنين بصالة 1990 ضد ببو شعبدير دست كاري بارتيتي كر جصالة 2000 لبالي وقو مقود حتى إيرو روجي مروفكي شالكبان وسربخوية جصالة 2015 لألمانيا دجي وقت مروفكي فنابري كردي سوري أنجي كردي روجابا باورم قال لي جاميرا كرتي كنت جانا وهرسي كاني زمان زي دارم خلف المتى ما شدكن وجي باش ناز دكن مروبن حمين هفدارن ومشبكي خوش اللي قال كك ميرزا بريده ببن ومقاربين سودايك بدن ملتي خو فرمو كك ميرزا بله جبو ميوان خد بجن هرسي جي سر چاواتن اگر تشتكي كيماسي ما بكم ما مستعل باقي نگوتبه وانت كارن تمام بكن اگرنا امي دربازي برنامه خب نواد دیارت تشتکی که ماسی نمایه ماموستا الباقی مالات آوات تمام کریه بله جبر کدوم میوان من عفرینی نه استخوازم پیشی جوان دست بکم مجارا ما عولی جی عفرین و جندرس بری نوروزه و پشت نوروزه هنا کی بعد سوام بکن و پاش امی پرسی خالوی زیده بکن اما شی پرسامنه اول دكتور كاميران حاج عبدويا عفرين بري نوروز ام بجن 2 هفته ياجي بري نوروز روشا عفرين ام دزانكو عفرين بريندار وك ما مستجي قوت براستي اوا 5 سالي تمام بو كل بن زورداريه کی بي امباير جاليه دولتا تركيا وهروها ميليسين وي دري روجانا خلقي دكو جنو دكتنو تالان دكنو دشتو زفيو تشتين يعني تشتكي كو دناف اوكي كردي دابا نهيشتنا ونايلنجي لافدو هفته هاي داويه بتايبت زورداريه کی با اواکی دن هي جبركو دما نوروزي بو و پشت ارتهجي كو بيجن آلیکاریا دزگاه خیرخوازی برزانی کو چوه هسته ملت کو کردایتی بلن بو
او که کیجی کتا ناو ملیسین دولت ترکیه پشکریا واند که تعدایی جوی پیدا زیده تر بو و نوروز جیش خواهم دزانن که لجندریسی که آویت نسر مالکی چرکسی وان کشتن و جنوسیته دوی جنابتا البت آگاهداری جمع زیده تره بلکی لوی متخوازن جنابتا بپرسن تو چاد کاری شیروه بکی روشا پیشیا نوروزه و پشت نوروزه بله براستی عفرین بی 5 سالن بخواشی کتیب و گوره یعنی جبر داگرکری ترک و سیاست و یا تنکرنا ملت کرد و کردستان بگشتی یعنی 5 سالن دایی خاک و تشتکی ناوی خاک کرد لحرم نهر الحرم عفرین چه زمان با کلتور با دیروک با عدنگاری با خیستین کردواری لکت همون حمود خواست تک ببا یعنی عفرین بخواشی کتیب و تربیجی لی شباب 20 آزار دا پشتی شهید کرنا و 4 شهیدنا یعنی کرگه ها هستو لوما جی خلقه ما وک حرتن به میرانی تاوی همو دیواره ترسه تاوی همو ظلم و ستم و ترورا هی سره خواه وک میرا هل دا وک شراس رابو سر پیا و گو دوی داگرکری بداوی وره دوی اف ملیسین ناندوز ین دولتا ترکی ین کبسر ائتلاف دا ناوی خواه کرنه ارتشان اجتماعی لی او بخواه زاروک و نوین داعش و نصرانه به ناوین جرجر اف پنسان لعفین توانا دکن و توانا داوی شباب 20 آزاره بو لوما خلقه ما رابو و دنگه خواه بلند کرد براستی جی تشته کل جندریسی پشتی شهید کرنا و 4 شهیدانا هاتی کرن یعنی عفرین به جارکی گوارد 5 سال خلقه عفرین بیدنگ ما بو نکوش برکو ندخواستن که لستمک او قاس مزن هبو لپشتی عد حجه و خلقه هر تشتک وندا کرد یعنی ایدی وقت مرا پید حسه خلقه گو تشتکی ایدی امجه بترسن تنایا چد ببلاو با و دنگی خور را کرن براستی دروشن و هادا کسی که وی خواه پیشاندانا چه کرنه و کسی که دنگی خواه دجی داگر کری و دجی ائتلاف و چتای نوی ین تروریست دنگی خواه بلند کنه افنا بخواه براستی اف پیشمرگنه و اف شیری کردستانه و ایکو امسری خواه پی بلند بکن افن و ایکو روژا آزادی جی جمعه بینه او کسن دوی ام پشگریا وان کس نابکن تشتی از خوازم بیجم عفرین تجاری یعنی روشا عفرین پشتی 20 هیوه و ناگره بری 20 هیوه همو هزین دولتا ترکیه به همو ملیسین خواه تروریست و باوریه من نکنه به خلقی عفرین جاگدن لال و بکه و نهیل بعد دنگی خواه بلد بکه خلقی ای خواه گود و جدوه همو بشندنی کردستانی جی و نمازه تفگر سیاسی روژاوای کردستانه چه قاس به درنگی بجی پشتی 5 سالا بجی دوی آلیکاری و پشگیریا و خلقه بکه ایک و وک شیرا را بیا سر پیاج مافی خواه و الازادی خواه خودی درکتی ام بحوجی هلوستک سیاسی نه جه تفگر سیاسی و ام بحوجی پشگیری نه جه برای خواهد بشه دنی کردستانه بله گلکی سپاس از پرسا خواهد دنج برز جلال من لعلی بکم پشت نوروزه خلق جندریسه و عفرینه و هر وقت در دورین بیجه سیاسی و داره لهمبر برانبر وان ملیسا به چه آوای خود پارزن و چه دکن و داخوازه وانش در و چیه؟ گوره باش به دماغ خوش به طبی پشتی شبا نوروزه او چه بیه ملت ما عفرین کاری تقریبا آجندریسه جی همو ملت جدابر و جگنده و جنوار و هاتن کارین دنگی خو بیا کرنا و ایشی خو سر ایشی در دوگلی خو و ایشی خو بیجن یعنی تشتی عفرین تیدا او پیسانن وقت دکتر کرم کری او پیسانن تیدا بتایبت یعنی به کسی آنی کاری بگه به دنگی بباره بیستن به
درد کلی خاطر ده شبا نوروز دا کاری اف ملت ما دعفرین دا دنگی خواب بلند بکرا و خستاکت خواب بخواستنا خستاکی خواب آ دست پیک و آ داویه در کتنه او لشگرد ناندوز و او قوات داگر کرد تابی عفرین هم گشت گذارن اف 5 ساله بید در باز بینستن داگر کردینگنش قبلا دولت ترکیه اف خواستکی و دست پیکی اف بی آد دوا او عفرین قاربن دبن وکیل بوصا حمایه دولی به آساسیا او اداره و تف دست ملتی به و در کتنی وکیل به او چتاین دعفرین دا بن ناوی فصائل الجيش الوطني السوري طبي تف چتنا و ناندوزنا و دمن وكيد به سرسيا دولت ترك کاری خاطر و دزی خاطر و زور ظلمتی دکن و تشتی عفرین چه گرید تابی سرهلدانکی نه هندک بی کاری ملت ما تابی در بای عفرینه چون هندر ولاد به چل در بابه به تأثیرک لی بکرا و الأوروبا جي والكردستان جي والأمريكا جي والحد ذلك دنجي خاملات بانكر بوكيل بهم ملتي ما وعفرين رب بله گلک سپاس از بچم با برز نشد زازا لقامیش لویه جقامیش لو بينا عفرين و بينا جندرسي تشواتي يعني خلق لقامیش لي چد بيجن و تخوازن چه هلوستا بگرن چواشي رو وتكن دنگنا چیه؟ كاكنشات دنگناته دەستپێک دەسڵاو ڕێز بوو داوحمی تەماشاوانەدا هەروەها دەیگران بووها دەنگتێ بله انا تمام بله دەنگتێ بله فرمو بەلێ دەنگتێ بله فرمو دەنگ هەیە هيا دەستپێکی دەسڵاو ڕێز بۆوە و حەمی میێوانێن گۆدارەوە گوتی بێ پەیتیوی و هەروەها و گوتی سلاوین گەرم بۆ میێوانێتە ئێگو ئیرۆ ڕۆژ بمەرە ئامادەنە هەروەها سلاوین گەرم بۆ خەلکێ مەی عەفرینێ و تایبەت کەس و کار و ماڵباتێن شەهیدن عاد هەژێ و هەروەها کەسایەتیان بۆ ئیرۆ ڕۆژ بەری نەورۆزێ ژیانە خۆشدەستانە تەنێوە گوتی ji bo xwestek û daxwazê xwe ya jî gotî pêşindana we ji bo avê Newrozî. Bêguman xelkê Qamişlo îro roj bi hemî hestê xwe bi xelkê xwe ya Efrînê re ne û belkî wedî jî yanî û pêşindana goberî di roja jî û her wiha pêşindan berdewam in ser vê mesela henekê. Lê ez dibêjim û gotî ew pêşindanê henekê bêguman wê têrê nekin divê karekî baş berfereh bibe heta em dikaribin xelkê xwe ya Efrînê الكل خويا عارفين خدي بالك از تبدي بقى هبالا نابم تشخيص انه تاني ايروج ابرا خدنا عارفين رودايا جبيستي مه دسبرتي از برواجي بيجم اگر انك يمشون ده بگرنج شش مع دوا وقتو او عاد هاشيبو خاشي ويرا دزگين خفازي بارزاني بشوايه كي برفره راستی دکاری بود خلقی می حکمی خودی در کبه هروها انجمن اجتماعی کرد و کاری کار و پشتوانج و خلقی هانا کرد از بجم دوی چخی هانا که در پشتی هشت مهاد دوا تحول کی سیاسی سر عرضه چی بو بواجی خلقی می عفرینه او هسته وای نتوی حاجتی گو خلقی کی گل و خودی در کبه داد کاربن او جل دو صفا خودی در کبن لسرویجی ادبجم اوای نگره دایبو سرهلدانه کی به هل سرهلدان ور بری ملت کرد تجاره سرینا طوان دی قنه چمان دی دجمن ملت کرد را سری تم هل دایبو تم جیل بر خدای و بردوزا خدای گو خوسته کو د خواز ملت خو جیب کی
لي توشي قالك أستانجيات هات لسرويجي بحاجتي براستيجي أم دكارن بيناك ببيجن رابطرينك وبرقدانك وقوبي ملتي هناك البرقدا بحاجتي ويبو بري بشتي بين صالاج ظلم وزورية بشتي بين صالاج تعبايا بو يروش خلقي متي بدرباس بو بحاجتي قناغك بو ياجي بنجهك بو خلقك لي خودي دركبه دا أوجي تكاربه اللي هستي خول قصتك خول دا قازي خودي دركبه سرويجي خلقي عفريني لبر خدان أو بر خدانيا هناك برچعبه وقوتي جه هر کسی که دیاره لی از دبیجم اویا گردایی بنگابن سیاسی و او گاوی هانا که تفکر سیاسی اجی تبلیغ کامیران دبم دکتور گو تفکر سیاسی پیشیا گلک تحولات او تحولات هانا که دبی برچال بستنه دبی دکار به خلق خوفدی در کبل هر جهه کیدا او دکار به پرساوی ملت هانا که جی خواستک و دافازی بی ملت هانا که بلوی اشکنجا هانا که تجهیز جهلا و هزن تندرا و چاوا دکار به واهزه هانا که نوا عفرینی بکشینی چاوا دکار به واهزه هانا که اف کسایتین گو ایروش اف کنکوژی هانا که کنا و توشی دادگاه بکن او دادگاه هانا که براسی دادگاه نر بر چاو بن چاوا دکار به ایدی هیدی قناق خلق عفرینی جهه کی بوا پیدا کرد بو خلق عفرینی دکار بن بگرن جهه و هر وها گلک تشتی آوا کرنا ریب ببری که گو او ریبری هانا که براستیش خلق عفرینی بریرد بری بويجي أدبجم أموكي تفجر سياسي كردي بحاجتي وقتي هنقابن أو قابي هانا كيجي سر أستك أدبجم خاش ويروي أدبجم سؤال بن أمتكارم ببجم شدبي ويشاوبي وشرنجي ببي لي خلقي عفريني براباش بزان بن قوي تاني نتني لحال خوي قتي الجعديبن ونتنا خو قتي تنري عفريني دتني خو بيشن دانا كن يجي قتي برقدانيا بكن أم إيرو روج حمي خلقي عفريني بله قالك سباس از داوية برساكي جي ما مستعل باقي جي بكم ما مستعل باقي ام دزانم ديروكا عفرين اذا ياج ديروكا روجاواي كردستان اذا بقاسي كو از دزانم ياج قاسي كو مبيستياد نوروز جارة عولي وك قرسي وبمزيك وبنظام بجوش لهريما عفرين داس بيكريه ياج ازو سازانم او نوروزا او تشاخ ونوروزا حفتاكي بري بنابينا وما مرتش تكرتش مقايسة بك يعني نوروزا او روش خلق بجوش دركات ديسا الميدان ابو ديسا دولتكي داقر كربو كوريلي دبريا لخلق قريبو او تشاخ نوروزا خبكة وباواكي جوش وموزيك وبهر حمي اواي لدفردا نوروزا ايسال كو سيرو حفت روش بريبو ديسا خلق رابو بيا كو ابا چند سال بو كو تحسرتا ويدا من كو نوروز بيروسكن ايسال دخوا داوي قواتي وي طاقتي ديتن كو نوروز بيروز بكن او بيرجي قومي لمرد كرا نابرانا چ مقايسه بك بله گلک سپاس که میرزا سپاس بو هرسی حواله و هرسی برسبی واجب راسی گلکی دولمند بون بگمانه پشتی داگر کرنا عفرین روشک آوارتها توله خلقی ما نچار بون خو بپاریزن جواهیزن چکدار لکاری بون دنگی خو بلند بکن لیتشت جارنا دبیجن مصیبت هنن بلکش خیره مرو عربه او عرض هجاگو چه بو و درباس کرنا وقفه خیرخوازی برزانی او هست نتوی جم خلقی می عفرینی بلند کرگلکی بتایبتی دماغو آلا کردستان دیتن دماغو وینیان ملا مصطفى برزانی دیتن خلی دیتن گو پشتوانیک بو واهیه اجبر بیهاوی او هست نتوی جم و هات هلدان بگو من هست نتوی جم ملت می گلم پری روجاوی کردستانی گلکی خورتو بتایبتی العفرینی یعنی موضانین منازکن گلک سیاست مداری کبن اج دسپیکا پارتیا کمین گو 1957 دسپیکر گلک خلکن دامزران نوی اج عفرینی بون ديمك او هستي نتوي جمع خرد بو دقلقو مثلا بشتي 2011 12 ريبا بريا خسر شور او جي هستي نتوي برنجك جرنقا هبو ليه بلي او مثلا نتوي بلكي هنكي هاتو نبر بتشعف كرن وقود بيجن ليه وقو مقود وقفة خير خوازية برزانية وهستك نتوي قلكي جمع خرد كر بيقو من وقتك نشا جيقود يعني اغان بيجن انجمان اجتماعي كردي كرك تجاري يعني خوش هريما عفرين ندان علي و باورم ناوادنن
بلکی تفگرک هنکی پاسیو دکن نگل کی خورد دکن يعني جواتي خوستنگو كاركي مستر بكن واجي يعني او پشتواني تايبتي پشتيگو خير خوازيه برزاني هات پشتواني خلقي خو گر باشتر ديتنگو او كارن خو بچسپينن جيرو بيوه نما او چکدار تني كاربن دست هلاداريا خو سر خلقي عفريني بكن بفيرنگي او جگرا وا خورد بو او اگرين او روزه پیخستن لی مخابن او کارسات اگوچه بو 4 کسی نجمالا پیشمرد بون قربان جوه مسئله ره تشت از بیجم دکتور کامران تشتکی بالکش گوت گویرو خلقی ما سری خو هلدان دست بکرن جیانک نو ایرو رو جمع چه تی خوستن جمع وقت تفگره سیاسی کردی بگلمپری چیج انجمن جان اجتماعی کردی بخابن از دبینم ریبری خسر بدنگه دوی هولیده از نظام چما گرک او حوالی وابسته بده گروال و انا لما تماشا دکن کارن بنویسینن انجمن اجتماعی گرک جولو خورتر به یعنی دوهنا پیر سمینارک چه بو یکی عرب ده اپوزیسیون ده کلاشونا یا اپوزیسیون سوری وی شیرت لأنا کسی دکر لانجمن اجتماعی دکر دگو گرک کاری وج ایرو پیو خورتر به هون دوزک مستر بکن و دوزا در خستنا وات هیزن چکدار جعفرینی بکن يعني براستيجي جرك كاركي إيرو درفتك مزنه جاء أنا كسير جنجو منيره جو كاركي بهستر بكن بخورتر بكن كاربن خو بچسبينن اللي خلقي خو خلي دركبن اجمع چته خوسنم خلقن اجداد الولات بله او برسا تشتكو ناد جناب تدعفو مدنجت او كير تشتكو تناد بيجي مجرى ما بشتي فيدايه ام كارن دوي داج باخفن بله باشه بس بكرتي زي قلتني بيجي هو كرفندا يعني امرفندا كرد عنجي كردستاني اللي دربي ولد قالك امر خلكي خوي عفريني خدي دركبن اجبوغو او يعني بيشتي او كتشك هبو سر فيديو كي دركت جو قالك قفال مدكن او جنين و هيزن چکدار دبيج ايرو رو وسريخو هلداي على كردستان هلداي بله او کچ خوشکاوان هر سه او که که هاتبونه کشتن خوشکاوان بو بله بگومان قفلواته کرن گرک ایرو رو ام خودی لوی مالبتی و لحمی خلقی خوی العفرینه خودی درکبن داکو تعدل وانه کرن داکو او هیزن چکدار نکاربن نیزیکی ملتی مد بله بله برز دکتر تشتکی دویواری داکو کم تدیتیه جید خوازی تشتکی بیجی هیا اگر نامه در باز مجاره خوی دنی ببن ادودیا از بکرتی دخوازم بیجم ادبین بلکی ما بسته هر دو رزداران نوها بو ترسم وها بفهم کرن کو یعنی دزگاه برزان یا خیرخوازی هات عفرین هستید نتویب مرا چه بون هستید نتویب بره بخلکی عفرین را هبو لهاتنا دزگاه خیرخوازی هنکی عفرینی را داخل یا کرن که هی نبتنینه يعني عفريني كاتب من روشة كي وهو 5 سال ونبس بشيدني كردستاني مخابن تفجيرات سياسي جي اللي راح عفرينية نسكن يد داخليانية كد كجيه خابقنا لما نهست خود كرن لبالي ريل بيشي ديار كرنا وهسنا بلكي هنكي دوس كرو فاكر ادبين ما بستا حد ما بستاجي بلكي نوها بولش بوك تماشفان لا ما بستا مجي او ايه هوالن دنجي او بوكو هستن نتوي جاركي دن جاركي دن بلند بو اگرنا ام دیروکا عفرین زانن چیه بجبویج مبعث کر مگو نوروز دا 1908 نظام سسیه دا چاره دا سسیه دا عفرین جرعوله لوی بموزیک و بنظام چه هاتا پیروز کرن جبویج مپرسی مگو نوروز او سال و این ها چه او کهدنا بریدال ام وك ما مستعل باقي جي جو هستي نتوي وهستي دناف او كي سياستا روجافاي كردستان دا عفرين شقا سال بيشه بعساوي جيكر ما بس او بو يعني ما بس كو هست جنوبا هشياري او تشيكر بله اگر تشتاكي دنتنا ام دروازي خالا خواه دني ببن اگر كت جلال بخوازي تشتاكي زيادة بكي باش بو برای کرم که دنگی گرتیه که دنگی تا گرتیه چما؟ کرم که بله اگه تشتکی کم ما اشتبه یا جی تخوازی تمام که لسر زیده بکی لسر وی مجاری کرم که نه درواز نرام درواز چطور نه درواز گل اکسپاس ام درواز او که خود بن خالا خواهی دیاد بن
خالمه دودیه هلوستا تفگرا سیاسی یا کردی درباره بیارا جندریسیه کی چی گود کی چی کر و دبه جوی پیدا گلو اوا بو برسوا وی بیارا کو قومی آلین سیاسی erke xwe bi temamî tu da leyistin yan na erke xwe bi cî anîn yan na û deng ekot ke herhalde jê mamoste Elbaqî divê dengê te were birîn. Tamam. Bi giştî karîn bersiva wî ew kî bidin ku xelkê me cindirêsê بيجن اري والله va aliyê me siyasî jî anha îro li pişt me ne û vî karî va bi me re dimeşînin. Birêz doktor dikarî behs bikî? بله بری هر تشکی سپاسیا همو کس کی چه کس دبه دزگاه دبه کومله دبه پارتی دبن انجمن دبن کوب چالاکین جمعواری جبو پشگیریا خلقه عفرین و جندریسی دوی چند روزنه داوی دا کرنه مولا همو آوا گاوه اموال سر تفگرا سیاسی که راست اویجی چند چالاکین جمعواری کرن لی جه تفگرک سیاسی نکارن مشت خواستن و کار کی جمعواری ام گش کانن کار جمعواری تفگرا سیاسی حوجی بریارک سیاسی بستینه که لپشت خلقه عفینه و داخواز نوان یه روار راوسته اگر تفگرا سیاسی ایرو دخوازه بریارک پشت گرتنه و خادی لکردایتی و لمافه کردا لرجعوای کردستان درکفه جیه خواه چه نابا لجمعه ملیس نابا یکو کردا حروش دکوژن یعنی چه نابا تفگرا سیاسی و کجرین و چه شهیدنا دیگ دزگه دابن بریارا هری راست و درستگی رو ورستانده تفگرا سیاسی گاوه هم دبین تفگرا سیاسی جی برای مل انجمن نشتیمانی یا کردش برکو از وک کس شاش نراش از ریوابری خاصه رو پارتی کوی وارد کن از بنگه دا تفگره کردی نا حسب بینم وقت تفگره که روش آوای کردستانه لی بانگا ما لویه که که تفگره سیاسی بریاره که سیاسی یعنی پینسان عفریناتی داگر کرن پر درنگ بیا که ام بریاره سیاسی بستینن لی بلا آوس با بلا درنگی با وقت ام کرده بیجن یعنی پینسان در باسمون که باشه بس ایرو بریاره که بستینه چنابه انجمن هفت پاره ائتلافه با و ائتلاف جی سیوانا سیاسی آوه ملسنین تندرو و ترورن که حروج ملته کرد دکوژن و قردکن و دگرن و دروینن و دردکن یعنی بریارک سیاسی و هاو باوریه من و شقامک مزن لسر دوه عربین شوفینی کفه و شقامک مزن و لروشکه دولتا ترکیه داگر کرده هبونا تفگرا رزگاری خوازه کرد ائتلاف دا و باوری من بهانه که ده هبونا ائتلاف و ارتشا و یا خوده گراوی نشتیمانی هبونا وان لعفرین بهانه که ده دولت داگر کرد یا حتی که جخوا انجمن حتی نها نگوتی ترک دولتا که داگر کرد بکردی و بکردی پشتی 5 سالا بجی بس ام کرگها هستو ورن ام بهفدرا لخاول ملتی خاول ولتی خودی در کفن هزا هری مزن تفگر رزگاری خوازه یا کرد دناو ویداجی انجمن نشتیمانی یا کرد هزا و نج ترکیه و نج ائتلافیه و نج ویچتانه هزا و ملتی و اف خلقه کو ایرو جندریسی بگره حتانی بعندی واره و دیری که رابیا سرپیا هزا و او خلقن کاورن بریاره که سیاسی بستینن کو بلا دخزمت ملت که دا کو انجمن جی وگره هزا خواه یا بری 6-7 سالا یا بری 10 سالا و واتی دا مزراندن وقت نمونه به 100,000 خلق جدیری که دا بگر دقامش لورا در باس بگره سپی کوبانه و حتی شیع و رجب 100,000 خلق در کد گو انجمن نشتیمانی یا کرد و نفتی آمده کن دوه هزا انجمن وگره وگاوه او هزی و نگره حیانی بریاره که راستقین ده برجواندی ها مافه ملت کرد روش آوای کردستان دا بستین او بریاجی ایرو بری سباته خواستن و او جی تک بریاره بیجا دولتا ترک دولتا که داگر کرده و جیه من نمو ائتلاف دا و از نام هفپاره ملیسین تندرو و کجارین کرده یعنی جناب تدویجه بریاره راستقین
که جناب ائتلافی درکوین بزورن ناو ولات لوی کاری خوب کن. بله هزا انجمن نشتیمانیا کد خلقی ویته وگر هم بزا خلقی خوا هزا و نج ائتلافیته باوری من انجمن گلک صدمه و هبون کلاواز کتی یک صدمه هری سرکه کلاواز کتی هبینا و ناو ائتلاف دا و هفپاریا و چتنارا چونکی چت و انجمن اندامه ائتلافه نه چه نابه انجمن یعنی همو تفگرها رزگاری خوازه کد تفگره که علمانیه تفگره که مدنیه یعنی راست پرانی خلقی کرد مسلمان رز و حرمت جه اولیدن را تفگره ما نه تفگره که اولیه که نابد جیه خال جمع هزین اول پرست و اسلامیست و تندروبه تفگره که یعنی بجن و بالا وی نده. بله دکتر تو اوا دخوازاتش انا کسیه و پین سال دخوازامه و بری پین سال بهتری پین سال جبوی بویاری لسر وی بویاری ج پارچن دن کردستان است دزگین سیاسی پارتیون سیاسی هلوست وان تراوی تشتیکر یا جی بیان وان یا جی دخواز وان یا جی تفگر وان تراوی تشتیکر برسوا برتکا او بو برتکا بویارا کل جندریس قطیام کل جندریس قومی به باوریا من نه دیس از بیجه مالا و همو کسی و همو دستگاه آواک و به پیوه که جی پشگیریا عفرین و عفرینیا کرنه لی وقت تشتیک و امج بشه دنی کردستان را دکن و مخوینه خواجی دبر بشه دنی کردستان را دایی رجاندن و حتی نی سیاست پارتیه دمجل گور برجواندین بشه دنی کردستان تی نخش کرن لی روژه که جی منادی در وسط که وهادا وقت خواستن هلوست هات رستاندن لی ام سیاست دکن ام نه کندرو بعجانا البازار که دفروشن و دکرن سیاست داد دوی برجواندی وی بشی و برجواندی وی بشی صدی صد هبده نتن تکلین دیپلوماسی ای باشوری کردستان هنه تکلین دیپلوماسی استوبارین وی هنه ای که ملتی خواه برچی بکه چه نا بد دجمناتی خواه به ترکیه رو وک از لروج آوای کردستان بکم او بکن یعنی تش تیگو هارتن لیلو ما ای پر از دی بیجم تفگرا ما یا سیاسی روج آوای کردستانه کو او نخودی بریاره که کو صدی ست کفا برجواندی ملتی کرد لوی بشی کردستانه ام لوماش تفگرا خادکن برای ما ایدن لگور امکان و درفت و شیانه وان ای پشگریا ما بکن لی ام نکن صدی سرجی تشتی ام دخوازن بلاج مرا بکن او دی سیاست دنینه باوریه. بله گلکی سپاس برز جلال ملا علی تو چت بیجی یعنی تفگرا سیاسیا روجاوای کردستان براستی کاری به ارکی خواه برانبر وی بویاری کاری لارکی خواه خواهی در که ارکی خواه بجیبینه دنگی تا گرتیه چی بو؟ بله طبیعی 12 سال ده پشتی سوریه کت وکیل به دست پیک شورش داویه جی شر به ملت سوریه کوچ بر تفکری ما کردی و بتایبت گوی پشتی او انجمان آتی دمزراندن الدویه 2011 دا حتی رو 12 سال در روز بینه ده تنگی دوزا کردی دندر سوریه دا به دوزا خارا نبیانی او قلس گلگی کته او جی خاناس نکردی و گلک شاشیتی کردن و در کردن و ایرو پیشتو به فتره پیشتو به 12 سال نادا او دخیلالی ویدا گلک ملتی ما کرد گلک وگیده به ضريبه بتشديد وبشكل كي سلبي وقال يوصل ملات الحالة والعيشة والمستقبل وحرت شيء أبو نرينك عاندة بينما طيبات السر مسألة عفرينة وخاصة بشتي دوغر كرني عفرينة دنگي تفقروا ما كردي دي سازم بهم وانجمان مفروض
وك دكتور جي قوتي گرک بهورا جوه باشتر و بهالوسط کی گلکی الپیش گور خواستکا عفرینه و گور دوزا عفرینه یعنی گاوی حتی ایروی ایرو اف انجمان گاوی نکاره بیجه ننزانه نکاره بیجه انه عفرین داگر کره هر گوتنا دی بیجه هر تشکی دی بیجه جشخنجی داگر کره هوا یک آد دوا ده پشتی کنکوژیا جندره سیدا ما يعني اف نرني منها يعني تشتي مديتية انه انجمان خاص وكيل به منصوبه خطابي خواهی هنگی بلند بگه بس دباری مدى هنگی يعني خوش بيش بو راضي کرنا ائتلافي جي بوتنن کرن بس خاصة هنك هاو کنکوژیا و نتاجه هنگی وكيل به هيدي بكن و سوز و پیمان و وگی حجار چیده بدن به ملتی انه هم وارانه و دوزه وارانه و حقش مضبوطه تشتی حریمه صدمه به مسائل نگی دوگر کرده بحثی دوگر کردی نکردن لی هاو کنکوژی دنده جندری سر چی بیه قلص کرن دوگی ده ایطاری که ده انه اف جريمات جنائية وطبيعية وائتلاف الجنوب ليكري انه مثلا بهافشونية يعني نا تشتكيها سدامي اساسي لانه عنصريات د بروجا فيتش حتانا هاي ودولة التركية سدامو اساسي لانه نهلا من التي كرد ندر عفين دبي وخاصة بشتي سدامو اساسي في مسائل كيشي بحثي او گوارتنه دیموغرافی و سکانی ایرو تقریبا 120 او 25 هندر عفرین دومانو و سر بیوه اد غریب بنو مصاطی يعني قالك وكيل بنرينك نقديا يعني بمسألة نرن وقاربه يعني قول دوزا عفريني وبيسم بقوي خبيستن عفرين شد خوازه وجندرس شد خوازه وچه گرك بله ام تفت زانك وعفرين وجندرس شد خوازه ل ام شدكن ام لوي بنيرن از بچم با برز نشت زازا کو بخواجي اندام انجمنه ام جيب برسن کو بجم بنيره روشنبير و سياست مدارن ما كاري انجمنه دوجه تیر ناکد و انجمن کاری خوب که و خنج ویج از خوازم جناب تا پرسم او جی کتنال لقامش لو بیجن جدر و انا کسی دنیا پارتی و ریخستنین دنجی هنه هلوستی وان چاد وین جناب تا کلوه دوه هرم دای هلوستی وان چیه اوانا چت کن خوازن چت کن یا جی خوازن تشتاکی بکن یا نه بله بيكمان قالك تشتخاطن از حست كمل سروايا كبيك بسكن ضابي مسلانا كهنك يشخل كفارة عم باش زلال بكن يك جي دبيجي ما مستد داويدا قوت انجمان حتى نها نكاري ببيجي ويا أغايا داقر كارا بده هافديتنا وقوتي منسر تلفزيوني كريا وبده جاراجي ماقوتيا عفرين هاتيا داقر كارن وداقيانيا يكميج انجمانا نشتيماني كرد بشتي درباسبونا هذه تركي دوی منطقه ده بوا هذا قد بینه نتوی اجی نشتیمانی بچنابی الخود که او هذا تندراو مدوی چاقی ده جیوه که انجمنا کردی یکمین داقیانی دا دیار کرن ما گوتیه عفرین هاتیه داگر کرن و اوی او گوتنا هانا که ابدن ضحد دکیگو او گوتن نراستا انجمن تمیجی دا یخویا کرن لی اما هر مناسبه که ده تنی عفرین داگر کربوا از بجم اوه نفیده دیش غیری و گوتی بلکی اصلانگی اگلکا چه بکی دو از جبوه مسئله دی سج تکس بکم دو وسائق انجمنا نشتیمانی کرد وگره ایداوی پشتی کنگره خوی داوی جدار قستیه وسیقه وین سیاسی ده دیش سج تدهاتیه و تعریف بوا گوتی عفرین هاتیه داگر کرن و عفرین و گوتی بوکی منطقه محتلته ناس کرن وکی عرب جانب بجن یعنی دبرکی گو هاتیه داگر کرن
السرويجي استكست كم دي سجارة كدي انجمن الوردة تكس كريا قعفين آنها وقتي داقر كريا مجلس وقتي بأركي خونا راوياجي أو كارين قد كي تيرينا كي أم حمي وينا كي بيجن راستيشي قرق مجلس شوينا كي قرطر باشتر دبيلي إمكان ياجي أو درفتين زيادتر دست مجلس إذا هنو نكرنا أز بيجم هنكي أغايا ام ببختي كي ياجي وقتي ام ظلم كي المجلس يتكن بيجي قرق ام ويدا نشل مجلس تشتي قد كاري وش دسبيكا شورشي حتى وكا إيرو سر أركي نتوي ياجي سر بستك وضافاز ملتي تجاری خوابشون دنکشان دیو مجلس دکاری بو بوی و جهنگی وی چرخی دکتور کامیران یک شوا کسایتین گود انجمانه دبو دکاری بو وثیقه کی سیاسی به ائتلافا گو آنها ایرو روش ام جینا رازینا ام حمیجی و گودی جینا رازینا دکاری بو وثیقه کی سیاسی گریده او وثیقه هانا که خود گراویه به بنگش بو صبحی گو هاتنا سوریه لی اگر ام د چارچاوا و گوتی گشتی ده ببیشن إيرو روش أف هتكبريا جو هياجي وقوتي أبتغرا سياسية كسايتين جو إيرو البرنبري وقوتي في رجيما تمام الظلم جديدية حمي تشتكي بسر خصنا أصبح ورناكم تشتكي ولو برجع سركتيش بر روشة سياسية هندرسية دبتمامتي هاتا جوهرتن أو روشة هاناكي قالك صدمن وقوتي جدا جدا هابون هاگر صدمه کی تنه وقوتيش در بي ام رژیمی هر تنه وقوتي ام اپوزیسیونی بگردن از بشم اب اپوزیسیون انا که نکاری بو پروژه کی سیاسی گو کاربه حمی کسایتی حمی پیکاتین گو ای روج به هر میدجیان دبکی وای پروژه هانا که ساز بکی و کاربه بخیبن خدمتا گو هاتنا سوریا پیش روج ده اف تیبت السروكي ركباريه يجي وقتي سر اوبوزيسيوني بقشتي دو مجلس دبي بويا راهانا كده بتايبت جم سر ده أستا حركات كر أستك جي وقتي مثلا جماوري بو هبي ويجي أصد بيجم أو حركة هانا كي نلقور شواي قتي قصني يجي نلقور قصتك دلي ما يجي نلقور قصتك خلك ما أستبلي بينا كدبم قرق شولو قرطرو باشتر تفاعل بيرابوبانا اللي تبي ويجي وقتي مجلس دكاري بول بينا كي خوي دركة مجلس القام شلو دركة العمود دركة الحمي خوجي قرقوتي دركة بالقرصان عراقي دركة لبنان دركة علمتي هوالي خوي أوروبا دا تشد ورا جو مجلس لهي سروي أستا جماوري تحرك كي جماوري كر دابد ديار كرنج هر كسكيرة إنه أم لخلك خوي عفرين التاني وانا بردنا من الواقع كي أنا كي فادي دركبن تشتي جماوري فستون سر عردك جو أم بكن دنجي خو بجي نبا زلهيز المزنجو إنه عفرين نبتنا خوي مجلس دوارتك وارد يجو تقصن بهورية مدى أو جو تنتني جو أم خوش ائتلاف فاكشين قالوا أزوي برسيد كم جو أم خوش ائتلاف فاكشين ويتيري بكي يجي وقتي ويتشتكي حل بكي دفع أم فيجي بكن كي قال دكتور قلت أم سياستكن بيجو مان أم سياستكن وقت جو أم سياستكن دفع أم حركي كي دبلوماسي بكن لسر أستاد دوا أو بجمس فازم وروينا كي إيرو روش مجلس سر أستاد دوا حركي كي سياسي دبلوماسي كي يا كمين تشت أجر هات تخوفكشان تلمالا فغيدي باشا تلاف شغلي تو تلاف إنما خبره دبيت واضح نصطادن ياجي خوستك ملتي خو ياجي وقتي تشتي جو إيرو تدبيني باشا بكبه بن خدمتها خلقو خاكاتا ده تبوا كسينجو إيرو رشد مختلف تبوا رضا نصطادن كي بكي تبي بيجي من أف خوستك هنا أجر أف خوستك نون من هالوستك هيا مجلس أفقوتيا مجلس ويبكي مجلس ويبدا بمشي لتاني أزوار من المال فبكشي المال بغير برصدويك صالي بس باوركم كسك بكي سلابج المنسنة أبصر أستكي سر أستاد دوا إيرو روش پشتوانیا گووا فصائل هات که یاجی و گوتی واچک تاره هانا کد که ترکیا برا اموي باش بزان بن ائتلاف ده بو رئيس ائتلاف درواسي عفرين بو خلكي بشكال على ده دفع امويجي بزان بن ايرو روج عفري ائتلاف كي غطاء سياسي هاتيا ناس كرنج با فصائل رلي افصائل هناك ناعتراف بائتلاف كون نقوة ائتلاف السروة هيا وندكر نو قلت الائتلاف قيد كمان تاني ايجو بريوا ديوا ياجي او قصنا شقروكي او كرينا او دكاري وقلتي وانا ضبط وربط كي بويجي دفي اموي بكن جو ائتلاف ايرو اواغو اموي بافر وقلتي شريكي هبي جوهرتنا سوري نا اموي بافر وقلتي دانوستادنه كت كنسر جوهرتنا سوري اموي ناك خدي جرافيا وقلتي ديك ائتلاف دنا دفي ام فيجي بزانبن أبانا في ائتلافك نا اتحادك سياسية حكما نا أزويناك نوك هذا ما بفكرن أفكا سياتيها ناك دهبون دجمن بن إيرو الكيلكا تنتو ناك هردو معني نبقو هردنا سوري فبالتالي أسفيدا جوابكم ده لنجي قول دريه تركي بخم أسببيجم كيكو أفتشتي قول بيب ودبي حقرنا ون بالنابي دفي ونو آريكار بن بمرا أف مسائل هاناك تمام تبراوستيني السروي أستي أف جانبك جانبي دي جي انجمن تحركك سياسي مذاكرة ساز كريا
وحزدك وقوتي وان هاجي شغلك السروينا كدي رادستي امريكا بكي رادستي اتحاد اوروبي بكي رادستي بريطانيا بكي رادستي هر كسكي معني وقوتي ببي مثلا هناك السعودي بن ياج دبري هر كسكي جو ايرو روج رولا ويناك د سوريا د سرشتيه د او كسي هناك اري كاربن سيرفي اصلا هناك مجلس حركه تكتيريه وان هاجي دسبوا او مذكره جو ساز بيا جو رادستي فازل هيزن مظن دبي عيني ومذكره هناك بائتلاف رضا مستعدنك دبي ودبجم صباجي بكي جواتك بائتلاف هاين عين سرفا قستك ودا فازي جو ايرو خلق ما يعرفني بري تفجر كوي سياسي قلتنا اللي تبي ازبجم او قستك ودا فاز از دسبيك ده حتى ايرو تفجر ما سياسي دعو كريه تايبت انجمن اجتماعي كرد از ند بجم تفجر سياسي كردي تمامي السرويج بجم تفجر سياسي كردي انجمن تنگو ام گو نه حميدي بكن سكري انجمن ده نه تفجر كدي سياسي خود بيني خود جرابي او خود عفرين ما ندو هو عفرين بريفد بر او ريفابريا جو هبو حتى ينها قد بيرو برخدانا سردمي انزا بندمي حتى انها تقابل سرعتنها تنا ابتن اسحز دكن بيجم سو سي بارتي دول قامش لو دركتنا دو صد انسان بوارا دركت يلي تاني جبو قوتي عيد ميلادا اوجلان دكارن 5 مليون خلق درخن ياجي 5000 انسان درخن افايا هفدو ناقري ايرو روج من برسكي ملتي من الفرد كورسانا سوي دهيا تركيا دا تركيا ايرو روج برسا ملتي من تركيا ده هي خوستك ودا فازي ملتي من تركيا ده هنا حقي ملتي من تركيا ده حق ليه موضوعي من في تركيا بقري ده ايرو موضوعي من بخلكي ما بقري ده بكردستان ما بقري ده بخوستك ودا فازي ما بقري ده ندري السروي شغل بكم السروي كاركي بكم از خدمتا خلكي خو بكم لتاني از ايرو روج كردستان سوري بكم اردوش تفكا كردستان تركيا رياج كردستان كردستان كديره است بشم ام خوشاش تكن دبي ام سروینا که بزن ام خصوصیت هر منطقه که وینا که وی عینی انا که بگرن ام پشتوانج بنش برای قاره الباشور الباكور لهر دبر که روجلات ل كردستان ما سوريا بحاجتي ما يقو ام شغل سروي بكن مواضيع ام تيرا قنا كن ام رابن بيجي بري بدن بازل هيزن مازن ام دكار وانا كش قرب كن دجمن اد بيجم هنكي ام دبي مثلا هنا كده معناته ام السياسه فهمناك دوا هاجر ام تاني وكي بيجن انجمانا اجتماعي كرد هندري بائتلافها هنا كده الشريكه بفاك كسايتين جو ايرو روج فان انتهاكات هاد بعرف الدنيا ده بكن معناها جرك ام ورن ايرو روج سر حكومات اقليم امام نمونيك يعني الحكومات اقليم روجانا جبا ممارسات جو حكومات بغداد متعاقب ايجو الشريكه وابون دشيكرنا عراق نودا ان هاو قلت الدجي وانا كيف صدي بريارة والمحكمة ودلبل تراها هناك دبن معناته جرك شاب وروك يجي كردستان عراقي يجي وقلت هريما كردستان او حكومتها فدرال او كسايتين جو ايرو العراقي من جرك وقلت الهندرو العراقي نما بانا جرك باقي الشيخ وباقي الكردستاني بيش صديق بابي قد بمنتن وهركس المال قومي بغيد نعفا ايرو روج ما دام سياستت كان بغض النظر شقا خصومات التهابن ديت واتي كلياج وكسايتيها قلت نكدا دكاربي مرمي خلقي خو دانستاندني خلقي خو خوستكي خلقي خو تبغارا بازارا بكي ناونا كس نايل دريت ناقي وزبورناكم كسل سرت بغي دجبر تو عوامل قوات الدستدنين زيداي بيناك السربي دبي ام براسيجي ببيجن هاجر او موضوع الشركاتيه ختمه بيت هوان باربكي معناته اف بارتين جو ايرو روج هندري بديه دنجو هارتن الديموغرافي يقول سر عرض شيء يقول وحش جو هارتن الديموغرافي تهري من ماي كردي ده شيء نبونا افري فبريا هناك نري فبري كرديه ديموغرافي جوارتن الديموغرافي شيء نبونا كومكوجي شيء نبونا قرتن شيء نبونا انتهاكات شيء نبن وحش قي اف بارتي هناك روك يكدف يعني روك نكو خينجي هم یک دق يعني الدجي ديري فبريه در خستبانه قلت انا خدي جراديه افري بريا هنا كي والله تعدك التفجير السياسي كرديد كي امش في مثلا هنا كي نرازينا قد يكرو كي وقلت كسي جو انا كي خبشون دنا بكشانديه فبالتالي دبي ام فرق جوازيه بين ام اطارك اذا الائتلافي وكي اطارك السياسي ام كاردك ايروج دستيا بلنت يا دانستانيا باعني بقارتني سوري ام دستيا ام وقلت لجنه دستوري دنا يا جو معني بقارتنا وقلت دستور ابي اجبو صبي بيش روجا سوري لموضوع باچك داره ام نه مختلفن جو اف چك داره هنا كي هزلتن دارون بحاجتي وقوتي كوش عفرين دركبن بحاجتي وقوتي محاسبه وابدي عفرين بحاجتك والخلق عفرين بقري ريفابريك دندري عفرين تشبي او ريفابريه هنا كي او خبري ببي افا يا حميد تشتكي دي ندفي ام سروي ايش بكن جو ام دكاربن بحقت خدمه عفرين بكن وكي قوتي قستن نتن البر ام ببيجن بايا ما داخيانيك در خست ياجي ما كان شالاكي كرن افات را عفرين تكر وما دقوت نجي قوت نتيلافي حشا يبيع زليمان على الدي بابي واني وامهر المال نا افا قصد بجم ام جولو بهتر وقتي بفكر انه ام بزان بن براستي ام خدمتتكن ام سياستتكن هاجر ام راس سياستتكن ريا سياستي درستا وخيايه شركسك جلك سباس
بله هلبت ما مستعل باقي أزورم باته فرمو بله برز نشد بعسا كار وباري هلبت انجمن كير حقي وي هي تدا كار بك وبعسا خوش كير كا انجمن تشكيريه تشنكيه الهمبر رخنيا خو باراست لدبي ام بزامبن تقاسا او بجي دي خلق ما بنرخينن خلق ما بشوبينن وخلق دي كيماسيه ماجي هرقبج مرا بيجن جبوك ايكو كيماسيه مرفات بيجا دوست مرفايه كمرف راست بیا مرف پیش و بچه جبویجی دوی ام رخنه او نبینن با اواکی خراب ننرخینن دوی ام وقت رخنه که هاد ام بفکرین که او رخنه جبو چه هاتیه از ورم باته ام دبینن که مگو هلوستا پارتیین سیاسی آلیین سیاسی لروجاوای کردستانه لهمبر وی بویاری جهنکی یا جبجن چند آلین اوک پیشتر آلی دن به تایبت دنگوان درنای تشتکی نابجن و بیانکی درناخن بیانکی نوکی برز نشد گو سیو حفت حب ریخستن هاتنا بهف حمی هر یکی سه حبان یاد بو صدو نظام چقاسا لمخابن تفتویف دوست حب هاتنه و خواب پیشاندان اکی کرنه یک او که ماسی لوی که ماسی دن که ام دزان ام تف به هفر آنها لدروای لدیاسپورا دیجی تفگرن می سیاسی کردستانی لدیاسپورا براستی حق وی او کی هاتن یا نه هاتن یا جی ارکی کل سر ملیوانه لسر شانا ملیوانه کارین جد دولت اوروپا يكون هاد دستوان دناف سوريا دهية چون جوان تشتا خواستن گوتن دبي اوان نبه يعني هلوز بگن كو تشتا گوهان نبه تو چواد بینی بله سپاس کک مرزا بری گوز هرم حردو پرسیتا از تخوازم هنکی تشنا شروفه بکم اجبو دكتور كاميران وكك نشجي يعني او انا كسي هبونا عوي انجي انجمن اجتماعي كردي هبونا عوي بناف كواليشونه تشتكي باش جالي كيف مثلا دبلوماسي ايرو ام بفين نبين ام تشقاسي رخنا الكواليشونه بكون ام تشقاسي بيجن برادر مسلمان او دسلات دار نسر ليبلي امزانين ايرو دنجوي للجيهان ناف دولة ناف نتوي ايرو او تمثيلا ملت سوري دك ام بفين نبين حتى قلنا تمثيلا 1% ملت سوري دك ليبلي او قبنا بغير اشتغله وهبونا انا كسيد ورده اوجي تمثيل ملت كرد لوي ام دبج محافله دولي انجي دولة النابنتوي انجي مسألة دبلوماسي دك ايرو وقت خوفكشينه ليبك وقو حوالك البرني بسان خال بهلوي سلاف رزبوي جو يعني ملت كرد شما اوش خو بلاتفورما كي كردي تشيناكن يعني براستيجي بلاتفورما كردي جلكي جركه وامريكانا هولدان دا مثلا ركفتنا دنا انا كسي وبارتي انجريداي بيديفه يعني جرك اگه اف چه ببونا بگومان انا کسی یک دقیقی به ائتلاف ندما انجی کوالشون ندما و کاریبونا سر مسئله نتوی راوسیانا و کاریبونا تمثیل ملت کرد بکرنا لحمی جهانی مثلا دیپلماسی مثلا سیاسی لیبل وقت اف درفت نبه او نمجبور دمینه او لازمه ده کوالشون دبه و بردوام بکه دقلقو سیاست وايد شوت لدجي خلق مي عفريني الخلق مي حتى سري كان يغرسبي ليبلي او تمثيل ملت كرد مساله دبلوماسي دك تشتكي دي هوال قوت جو مساله در باسكرنا پشمرگه روج انجي عسكري روج لشكري روج انجي پشمرگه لهندري عفريني المساله نابنتوي يعني انجح حكومه هرم كردستان كارب بامريكان اربعه خبه بتركيا اربعه خبه جو كارب تشتكي وها بك المساله قال لك جوريت كويتكي معقده ونقل كي حسان بد مساله مثلا هالوسطى بارتيين براستيجي يعني از بري انا جماني زمان از عجيب ما يدمينم كو انا نابي تشيري بريا خسر حتى ايرو هالوسطك نجبه كشتنا وح في مالباتا بشمرك او تشاركسي مالباتا بشمرك وتشتي غوتشي دبن العفريني او دغوتن يعني وقو هوال نشاجي غوت 2012 امكار مش حتى 2011 عفرين حميد بن دستي بريا خسر دبو
كانين جماوري و كانين خلقي و كانين يبكي و ان يبجي و يگو كاربم كيماني لشكركي جوا انجي چتيكي جوا هيزن چقدار يه عرب ام جي بيجنو ببورينغو يگو بيجي يگو تعديل ملت عفرين كما وانا كوجن كما حيفينا علينا كما تقينا كينا كن دنابوا هيزن امبيجن ابي چقدار يگو غريداي بمخابرات ميته تركاوه مثلا غريدانا كواليشونه ومثلا هيزن چقدار يعني دكتور جگره خونه خاپینه ایرو تبوی نوی حرب جدانه اره بناوی هفد آخفن دناف پیشا خلقه ده لیوگو نشاد جگود ویروجه سروک کوالیشونه مصلب چو باجارکی قاشو رزگار کری خلقه وی ریشی وی کرن بکلاش علی خسته دیمک او جدابونک مزن هیه اف کسن هیزن چقدار لهندري عفرينه همي كارو باري خد ريا ميته تركا دكن او تعلاقات او نج سياستي هي ونكواليشونه هي بربي دبيك جدابونه كتخبر نافده مثلا ام وك رافندا كرد براسي رافندا كرد لجدربي ولات جرك ايرو ام بهيزكي بجوشكي قلكي مزن ام خبدن بيشاندان نيشاندان تكليا بوا دولتي قوملين ام بيبكن ام كاربن برنكي دبلوماسي دنجي ملتي خويا عفرين نبسي عفرين تنيا روجافاي كردستان التباعي بين هولي يعني بري دروجا خلك ملفر لأوسلو دركتن بيشيا باليوسخانية تركيا باليوسخانية تركيا قبول نكر قنامية كش دستي وابقركا اف كسين قو دركتن شد خوازن يعني دي ساجي هلوستك باشي يرو رو باليوسخانية تركيا لأوسلو زاني بقو ملتي كرد لفر لديجي تشتن قول عفرين يتشيري من لديجي واي اف ناميك اگر بفيرن جيبه لحمي دولة اوروبا طيبتي المانيا لحرب جارك الماني كارب درك بيشا قنصليه تركيا انجر حتى قنصليه امريكا دنجي خبقين امريكا جبر امريكا ناتو داي وتركيا ناتو داي كارب بيجنا تركيا ايرو اف كسن كوتر لش شتين وتخستن عفرين دي تعدال ملتي خلكي اصلي دكل لكردا دكل كارن دي مساله جنجشه بك دي مجمتي خستن ام خلكي دربي ولات ام بجوشة كي مستر ببلان كري يعني بكيماني دكتور كاميران وهوالي جلال يعني حردو دي بلاتفورما كي دانين بو بشتوانيا عفريني خوسكا او انسياتيفا كي بدن همي رفندا كرد لهمي اوروبا لهمي جهاني قول فلان روجي امي دركب بيك دنجي بيشا امبيجن باليوسخانيا تركيا باليوسخانيا امريكا ودنجي ملتي كرد يا روجافاي بتواي ويا عفرينيا بتايبتي بجهنن باليوسخانيا ما مستلفر برسكي بله دكتور تكارب بك يا جي برز جلال جي تكارب تشتي بك لأف ارك لأوروبا هر شاك وانجمن لولات بجازوي كاريت كم لستويا انجمن جنينه بيغمان انجمن يا جرك او يه بيشيبه او يه بيشيبه يعني دبي او بريك بخافانتشتا بيغمان يعني ابي قلتناتا هاي جي خديه راس خلك عفريني او يعني دلشواتي او كولكتيف دمشن غركيرو انجمن بتايبتي حوالي والحميده راهنن او يه انسناتيا وهري سركه هذه سواستقينا وقد دستي وادب بيغمان البار ميدولو الفيلا اوسلو يعني واد سبيكر دما دركات بيشا بالوسخانه ويك حقي وانا خو دركات بيشا بالوسخانه تركيا او بون يعني هوالي انا كسيبون يجو دركتن هناك جماوري باربو تقلقو هجبار هندق بوجي لبدي ساجينا ما يكباش دان في باليوسخانه يرو درفت هي يعني از كارم بيجم لبل كيماني امنا رجم كارن خبقين وزاره اجدربه امكان خبقين البرلمان النرويجي ودنجي ملتي خوا وانا بلاني مدني زيك دي امي شاندك انجي شاندك جي رافندا كردن روجافا هندري نرويج امي درباسي برلمان ببن امي في دوزه مثلا عفريني ببه مجارة سركات جنجشا مبوار بله دكتور ازانم قال لك تشت هاتن مقابله اخافتنته ممكنه او كتا داخوازات هبك وبرسوا هناك تشتا بدي ياجي تبني خو بيجي اگر هبن كرم ك او كي خو بيجي بله اريد قال لك تشتا تناد خوازم لسر جرينج راوستم بله بري حتى شكي ادخوازم ريزو حرمات جكا كي نشاترا
انجمن اجتماعی یا کرد تک داخیانی درخست پشتی داگرکریا ترکیه بود داگرکری دوی داخیانی دا این از اندامه انجمن اجتماعی بود جی پشتی وی به 18 رو به داخیانی دن درخست گو کتنا ترکیه بو عفرین جی هنگی دا حیانی رجا ایرو تجارة انجمن اجتماعی یا کردی هبینا ترکیه دا عفرین نگوتی داگر کریش بی ام راستیه بیجن ام نوان لفداره بی مهانا کری هانا کری ریز و حرمت جکا که نشد و همو کسی درسوز ناف ان کسی دا یادن هبینا دناف ائتلاف دا جبو کاره دیپلوماسی پیویز دبینن که نشد جی و از باورم ما مستجی وهابو هیزا ما وقت انجمنان اجتماعی یا کرد گو اگر ام دحم بیزا ملتی خود ما بون به 107 جاری ائتلاف پرتر بو ائتلاف صدی یک جهیزا خواهی دیپلوماسی ایرو روش نمایی گاوانی ائتلاف چه بیه 127 وزیرین در و روی دنشتن بناوه کنگره دوستین سوریه 4-5 کنگره و ها چه بو 127 دولت نها یک جه نمای دوسته خلقی سوریه جبر قوانا فهم کرد به ائتلاف و هزین ائتلاف چنه چه نکانه ببین بردلا رژیما اسد توتالیتر یعنی جهانا ناونتوی ایرو رژیما اسد ائتلاف باشتر دیمونه لوم آلیکاری سرخود کری به جا گاوا انجمن کتی ائتلاف بلکی مرا وها بگوتا نوشبر کو رکه دیپلوماسی و بله ایرو ته هزار دیپلوماسی ها ائتلاف نمایی یادن یعنی دیسا که نشد جیگو ما مستا عبدالباقی جیگو انه چما رخنه لریوابری نابن تاکو ریوابری چه کری چه نکری محمود تشتوی رخنه کری لأرج ان کسابا ما من لیاخ بجنو بالا خو ندیدی خب ریوابری رو وک هبدو بکرا انجمن دبی از خودی پروژه که نتوی ما لو ما جی ام بری خود دن و رخنه لیدکن و ام هیویه پروژه نتوی جیدکن لچاو ازی وانا ببین چما پیاده و دوستین وی هانا کن و ایندانا کن تبی هم رخنه وانجی دکن لیمت دست پیکا گوتنه خواده جیگو از وقت کس وانج تفگر ناجمیر یه دن ائتلاف و وی چتانا دبی نیکن سروکی ائتلافی چویف شکالا پیکتن راسته جبر کو ائتلاف او اف چتا لائتلاف سیوار بینه نه ائتلاف لچتا سیوار بیه یعنی ائتلاف بریاره خواج چتا دستینه نه برواجی جبر ویجی ام دبین جیه ام کس ندوی ائتلافه دا یکو بریاره خواه جوی چتا اینا دستینه دو ایدن یعنی که نشد بیجد دوی ام دهندر ائتلافه دا بین جبو ام تشتی خواجی را بیجن یعنی تشتیکو ائتلافی و چتاین ائتلافی لهرمین روجاوای کردستانی سری کانی گریسپی و عفرین کرنه و هندکن رژیما الاسد بخار نکر چه دبا از هیرو بیجم کاج بو که ام داخوازی خواه بگین اسد ام تکلیو با اسد راجی بکن تاوی انر دجی تکلیو سیاست دیپلوماسیاته چه نابا از هفپاره ائتلافی بم انر دجی تکلیو ما ایرو روژی دولتا ترک دولتک داگر کرن لی انر دجم از بخواه وقت کس جی وقت یکی عفرینی نونرتی و هرمو خواه بکم هرم به ترکار روینم لی وقت دولتک داگر کرد نه وقت دوسته من و بمرا بیجا وسا بکا وسا نکه فجبر وی از دبیجم یعنی ایکو گوت از خودی پروژه نتوی ما دبی کاری خواه و هلوسته خواه و بریاره خواهی کاری نتوی جه بفوره بینه نتودون جه بفوره حیان انها مخابن گلک سرکردین انجمن اجتماعی یا کرد گلکن از نایم حموه گلکن کریارن دولتا داگرکر آتر و چتین ائتلافی دخواستن سبک بکن گلک نونره انجمن اجتماعی یا کرد دهنتر ائتلافی را چون بوی ارتشنا را وینین خاک شاندن دناف زوی و خاکید مدو یعنی او همو جهان را و جواکان نو نتوی را دبن نامه یک و کرده من عفین دخیرا خوده دانه ام درن دبیجن هانا دبن و برپرسک وره بیجه او راست هن توانن فردی هن یعنی کسن هوا صادقین کسن تک کسن وی کارنا
نقنج دكن نه همو فصائل حتی نهاجی انجمنان اجتماعی کرد نابن جيش الوطني ارتشان اجتماعي في كارنادكه دبي هنك ج فصائل هنك ج مليسا معنا خو هنك هنا باشن وجيناكن او كينا اشقا جوايد برسن داويا داوي كاكو تفگرا رزگاری خوازا کرد ایرو لسوریه آپوجی هنه و نه آپوجی هنه جبو هم آشکره بیشن آپوجی جی نه تنه پیاده هنه پیاده و دوسته خوانه و این نه پیاده هنه جبو بانگا من وانه که نه پیاده هنه نه دوی رفیدانه که ورن پشتی 5 سالا بجی ام جوه خواه خواشیار بن و چقاب درنگی بجی ام برجواندی ها بلند آملته کرد لروج آوای کردستانه لروج آوای کردستانه تیخن سرنشانا خباتا خوا و بریارن خوا لگور برجواندین خلکی خواه بستیدن تشتی داوی از دی بیجم دوزا عفرین نه خلکی عفرین نجمنو کک جلالتی خواستن تشتیل عفرین دبا بن پیکرنا مافی کردستانیه کل عفرینه جبروی دوزا عفرین دوی ام گشت دوی میزنن دوزا کردیه لروج آوای کردستانش اندیواره دا بگر حتی بشیو جدریتی نه دوزا خلکی عفرین تانه اگر ام حاله بن ام شواش داره نمونک تولی از بیجم بلا که نشد بگینه وی سر کرده که نشد براکی عزیز و دلاله بری چند روش کی در روش بینا نمر برزانی نمر داره برای ملت کرد با ویکال سکرتری پارتیه که و اندامه انجمنه سروکاتی انجمنه دبه ما ایرو ببونایا برزانی روشبینا برزانی نمر لحمو باجار و باجارو که این کردستان سوریه دار چاندن اگر دوی سروکی بدیا عفرین کردستان سوریه و ندبوش برکو تدار غربی فرید نچاندنه دبن عمود چانده با دربیسی سریکانیه لی از بیم نمونه تیدم اگر دمیجی ویدا عفرین کردستان با ادبین وی پیوان ندکر و سپاس حتی و خوش و دیسا دبیجم از هیویدارم همو کسین درسوز دهندر تفگره دا تفگر جگاوه دبیجم نه پیاده و نه ریبا بریه برای خواه گرن و بریارک باش بستینن پشتی وقا سال بجی وگرن خدمت برجواندی ملت بکن داکو امگش و دزگاهی حمبیز بکن و جیرا ببن لشکر بله گلک سپاس دکتر گلو تبنين بريز جلال هي يعني نادوي مجاريدا اگرنا از درباز دبن دنگی تا دیسا گرتیه كنت دكتور كاميران تشتي بريز نشاد قوتية طبي برانيوي قلتنا يعني نوك واقع يعني نوك مرد بيني يعني وخاصة قوي بديتنك سياسية إيرو قوي أم خندنك سياسي شيء بكن صار وضعي سوري تهبي وصار وضعي كردا وعفرين دناف دا إيرو ائتلاف ناي إيرو جدام كده جبين سالة 6 سالة دا بشتي برياري ائتلاف ندس ائتلاف دا مجرد ائتلاف وجهات سياسية دولة تركيا وقطر وكيل بين الفصائل محسوب لسرونا يعني هوياك أود دي ائتلاف بحد ذاته جهة ضعيف بينه جهة قلسة فشنو جهة قلسة دو أم بتدو سري خب بلند بكر سري بتدو بلند نابد ائتلاف بلند نابد أود ده أساسية قوي عفرين إشقيبنا دولته تركيا ودي دوغار كرر فأمين شو بقول يعني أم رحني كم بقول أم رحني الإيراني بقول يعني مثلا يعني وقت نشأت خذ أم رحني الإيراني بقول وقت أنجمان أو وقت أو أتنا أنجمان أو نشر أو عندما كجي أنجمان قوي قصورن يكي هبه دهندر عفرين ده أو دهندر كوباني ده أو دهندر دباركن ده فوي قصوري شخر عاف دكي بقصوري طرف كده شيء بالسياسات نائبة إنه تاخد بينه خدي وكيل ببروجدات قومية تاخد بينه هناتي ملاتي كردكي بتري ده سنة تفتح كريه وإنه تنكنا هناتيو نا كوباني بكي نا ساري كاني بكي نا عفريني بكي
تدقاري بكي تبي شرقي فليجي تبري ناكري أبدا مثلا ما وقت أم سياسات أم بكن وأم سياسات تو بشغلن سياسات نمذكرة ويجيش بالي خاطر دني دبي چهار روزانه تاني ده دخيلو دبي هفته تاني ده بدهان مذكرات شونه جو برلمان جو وزراء جو جهات حقوق الانسان جو الامم المتحده جو هر دولت كرتونه رئاسة سيفيل كينه بشينه شخص كينه بشينه جمعيات كينه بشينه وشوندنا والمانيا واوروبا تبدو تقريبا هر روزه مظاهرة هنا حرجة اعتصامات دوسلدورف والكولونيزي والبونيزي والبروكسليزي وحتى بركة بس حتى انها قوبي دستبيك النظم كيجو اقو رخني لسان الجمال تيكرن مجرد تبرير دكن لسان خود سبق دكن طيب قلت لك ده قوبي خير شما احرار الشرقية تاني يرو اتهام كن ده بياني انجماني ده ولو او عناصر جاي شرقية بله شتايد لجكرد او شتايد هندر عفرين ده تم بربا مسؤولنا بسركي والحكومة مؤقتة وسركي ائتلاف يجي وبمازني ومعلمين تولي مازن اردوغان جي هذا تبدو بربا مسؤول وقتها تبدو مسؤول لا يعني بري بين صالة قيادة لرجيمات سوريا هنقدر بر عفرينة او هرمت كردين نم مسؤولنا يعني حتى انها دخازن تم حقيقته هندو بكر حقيقته هندو بكر رغمي هاقص الجهارتن شيء بيد هندر سوري الجهارتن شيء ليستك هندر سوري الجهارتن شيء بيد يرجعوا حقيقة ائتلاف بري بين سالا مثال كينو وقت بري بين سالا يعني هناك وكيد به محافظات كالجسديد ده صار تشتنوي وطني وقتنوي إيرو ده تحضر بالسياسية ده وخاصة بشتي كم كوجو جندريسة كمي صفرية صار ائتلاف كمي صفر بمجمل تبي أوي جندية هذا جندية شو عسكري بن شو سياسي بن شو مدني بن عرب رخنة الائتلاف اللي كيش كردو بيتر جعفرينيو بيتر رخنة الائتلاف اللي جي ائتلاف ده نفس سوريا ده نامي بس الجاب تركه ونزيك ده جي وكم في قلت بعرف نزيك ده بشتي انتخاباتي تركيا نزيك ده أما بينن موقع ائتلاف كده بله جالكس باس النظام برز نشد خازت شتاكي بيجي يا جام درباز بن مزاف دريش كرفي خالي نظام ما مستد شد بيجي دكا اوجد خواز بيشتغل بس ام دريج لكن اگرنا ما وقت ما هديتي اكتبها ازنا ابو ماني مون دكم كرتي كرم كه كلام كمان مستعد باقي لا تبي كلام كفاش تبيش باشا دبيش والله زور سپاس از حز دکم مش دسپیک بر هر کس که بزن به از ایرو گوتی بروانی در ائتلاف دکم یا جز بردک ائتلاف ما هر کس که دیار به بلکه سر رو پلا منی فیسبوک یا جز سر تلویزیون ده جارا من آبت یا ائتلاف بلکه من قلنه ویجل دبرنا دای وکی حالا حزبی از حسنا کم هر موینا که تنی وکی نمونه لی از وکی واقع سیاسی اسپازم شروع بک دەستپێکێ ئەس حەز دکەمش دکتۆر کامیران دەبێ بێژێم ئەو کەسایەتیان گۆ ئیرۆ ڕۆژ عفرین و برێسپی و سەرێکانیە و هەروەهان هەر دەڤەرێکی هاتی داگرکردن گۆ دەستنیشان نەکی داگرکەریە یاژی وە گوتی نەبینێ جوزئەکش کوردستانی پارچەکش کوردستانەیە بەهوەرکەوەیە پێش خۆنە دیتێ یاژی وە گوتی عمقێوی یاژی دیتنەویش بۆ مەسەلا هەرێمێن کوردستانی گەلک زعیفە بەرە رێبەگەرێکی بۆ خۆچێ بێکی دەبێ بەرە ببێت کوێ دچ سکرتێر بێ یاژی ئەندامێکی مەکتەب سیاسی بێ یاژی ئەندامێکی پارتیکی نۆرمال بێ ئەس بێژم ئەڤیەک دو
مثلا داخوازة التقييم كر انه خواستك وداخواز مش ائتلاف لكن موضوع ما ركي قلت داخواز خواستك وداخواز بلكي ائتلاف وكي شريك كي سياسي ام حس كانوا يبقى الشريك وقلت اشتركا بكن اللي اف ائتلاف هكم داخواز انك باش تفقرا سياسي كردي ازن نمونكي مش بينجيو حتى وكايرو دانوستاندني بريجيم ردكر السرفقرا ناسنامه خلكن ما والسرفقرا وبوتي وشمبرا عربيه والهرم ما تشيبوه معنى عيني او ريجيم بو ياغو هر دو تشل همبري كردا چكرنا و بدهن نمونه وكي وانا كي سر كردا كرنا لتفقرا سياسي كردي تمي دگوت خواستك و داخواز مال شامين دبي ام بفي ريجيم را او بو ريجيم اغو نوروز منع بكر او بو اغو نوروز سليمان عادت هات كشتن دي سوكي بي نوروزي اغو مقاله نويداني و خلق ما صدين هزار البيشيا قصرا جمهوري دركتن حتى نوروز تنجي ندهد نكاري بو ببيجن عيدا نوروز خست عيد الأم خست عطلكي رسمي اف ريجيم نكيمي فاتشك دارا يعني ام انها وجه ريجيم السبي بكن يضروشكي وضرباس ببالي اف ريجيم ممارسات انقو كرنا يجي كريار الدربار كردا كرنا قلق خرابتر وقوتيش ايفين هاكينا سسي از بي فما قو انو مثلا بلاتفورم کی کردی چه به لگلو ما نخواستی چه به یاجی ام حسنا کن چه به هر وقت کی دشین جوانان اجتماعی کرد خواستی گو پلاتفورم کی چه به خواستی گو امو کی کرد منسک بن وکی ما وکی قاهره وکی ما وکی موسكو وکی ما وکی آریاد وکی غیری وانا کی ام حزدکن گو هبن ليه ان الافكارين السياسي ايجو ما هردو طرف السياسي ده ايجو مدانو ستاندرد كده او بو سدام ايجو نهج جو تي بلاتفورم شيبن وحاله بوتي ان هاجي ام هردو طرف قلني ودين ام قلني ودين جبر وبوتي ام لاواز بون اندرو ائتلاف ده او جي قلني ودين جبر وبوتي دستك بون دست رژیم ده انها ايرو روج اوا قلن دانش بربون دستك دست خلق قد ايماجي ام لاواز بون جبر تشتكي بل سر عردينه هشتن وام نكار البرقه بدن خواجرتنا ايرو روج انجمن اجتماعی کرد به ائتلافی و یجب کوالسیونی و یجب وقتی بیرک برگه و گریدای بسر هن تشتی بنگه و واقع سیاسی اگو خالصر عرضه فرق یا رودایا او اشتی اگو ایرو روش تدوی ائتلاف هانا که دبی مینه یجب وقتی خواستک و دخواز خواهد دریا و ائتلاف ربینه اب ائتلاف دیس جی ادبیجم تبی حمی که ماسین گل سره اجی پیو و اب ائتلاف هانا که بلکه گلک قالسا و گلک لاواز بوا لي ام بيجن تبو هرتني السياسي البرازل هيزن مازن تشيبونا ايرو روش حتى هاد بيجن دبشن ايغو دانو ستاندن سربو هرتنا سوريا بكن يكجي ائتلافا يا ديجي ريجيما هر دو بشل جنيبت بن بريارا ناف دولتي دو بينجو چار وبوتي دانو ستاندن تكن سربو هرتنا سوريا دبي ام بيبر بشعر بستهنا اگر طرفك سيسيا تشيبو ام حزدكن او طرفي انا كتشيبي ما قلت وكي انجمن الاجتماعي كرد ام فاكرين السر حمي اطر معارضه بس اطر المعارضه يجي اوبوزيشن هاي او فاكرين السرمه هالوستن با طرفي دي بيبي قالوا هالوستي وانا كيمي وانا فبالتالي دفعن بزان بنوكي كرد هشمنديا جو كسايتين اغلبيه جو هي خسن عربا للاسف برانين جو هي اف كسي هناك هشمنديا وانا نكمي هشمنديا ريجيميا السرويجي دفعن بردوام السركار وخباطه خو هتان بگن قوناغه کې گو اما په خبر بچاو بین زیدای وینا کې اصبح ورناکم ته الترناتيف دست مدهنا گو ام دکار من چه بکن سر عردیاجی ام پیدا بکن ام حز دکن گو هبه ده بو مجه انیا اشیتیه و جبهه السلام والحريه وكيد بيش آزادی ما آواکریه که حتی انها د پیکاتی بمارنا حتی انها هر دو پیکاتیا یک داخل یعنی ابوی شوای گوته خواستن بكي ما يلكيلك ما بند في مثلا عفرين ده ويرنجي قطعة خستن در نخستن به أفاياتي وواتايا جو خلقك نحازرة جو هي بشتوانيا خستك تبكي بشتوانيا دوزي تبكي بشتوانيا وقتي ما في تبكي لتبي ويجي أدبجمش تفقرا سياسي كردي تي خستن جو كاري خبر دوام بكي وما في ملتي خبر بشعر بستاني وبديني برشع بخد من دكارتكي دي والله انجمان سر مسألة دركتن انجماني انجمان بلکې البر وګوتي خوستګل دربه جدا درکتن انجمان الدربه قالك جارا از خويك اوروبا من جيان كريا 23 سال ازانم بيچاوايا قالك جارا وقت گو تفګرا سیاسي كردي او دعوه پیشندانات کې قالك قلص درت كبه بوجي ام حزدكن قوتمي بنابه روان دا كرد ام وكي انجمان مداخياني دا خستيا ما قوتي ام پشتوان جيرو ام بيرنا فبالتالي ام هبدود كاملين جبو قوتي خورتر به مصدر به پرتر به نتنه بنابه ما به خلق بيجي ولا استثمار كنت على سياسي ده تقازن الموجه صوار به نما بس به نابه ما بس به او جو انجام تك بينه بوجي وقوتي انجمنه تمي داير ديار كرن جو
بملت خوره بخلق خوره سر عرض بوجی و گوتی ناوی روند درد کبلی انجمن تبی ویجی داخیانی درد که لترت که از بیشم بگومان ترنا که نلگور خستکو دخوازی ما یاجی دلی ما ساعت خوش. سپاس. ما مستعد باقي واد يرى قوتني تجهنا. والله قوتني كرت بكرتيه زي بري حاتشتي هوالي ما قالك نيفسين بتايبة زي بيني سركراني بعربي نيفسان ديه دبيجي السبع خو بيشاندانك لباجار ديسلدورف هي بيشا باليوسخانية أمريكي زي بدارم جحمي ربندا كرد قو بيرابن بالتايبتي خلك ما عفريني مخابن از بيجي مخابن جي مخابن يي قالك جارات خو بيشاندانا ده هي هري كيم أول يعني اف جي مخابن يي يرورو نبس مثلا كيش عفريني نا كيش همي كردستانية كيش همي روجاباي كردستاني از هي بدارم قو خلك ما عفريني باش دبي خو بيشانداني باش دار از دزانم يعني ألمانيا اللي دوسلدورف اللي هرمي باش خلك ما عفريني هنن بيجو من همي خلك ما كردستاني دبي دركبن تايبتي او يا دوا بري دروجا انا كسي انجمن اجتماعي كردي ديستاك داخز دخل تذهبون انه تشبكن بيشروج العفريني از قوتنا خوش كنشاجي بيجم از هبي دارم او دخل يكجي قد بيجن او هيزن شقدار دبيج عفريني دركبن باجارة دركبن هجر لشكرن عسكري بن عسكر بن يعني دبل اجدر بباجارة بن دندري باجارة دبن وتعدل سبيل انا كن هجر انجمن ودخالين قوني بيساندنن دوزا وا بتندي بخورتي بشوبينن وتشتكي قلكي باش به وياز باورم باش خلقي جاب سري انجمن جسون بخون وكاركي باش بدو جوارج بو بيشروجي ده كاركي بكيماسي بو خلقي ما يعفريني بكن تشتك هي قلي جاميرا از جوار بيجم مثلا عفريني مثلا دولتية يعني نهسانة يعني اسكارن بيجم بري 2019 بيشتي جو عفرين داقي هاتي داقي كرين 2018 امشاندك امچون ما هبيفينك نه هبيفينك امچون رونشتن بوزارة اجدربه لنرويج تشتي مجوي خواست امشار كسبون يكي خوركي مي عفرين يجيب مربو تشتي مجوي خواست ما جو خلكي مدهري عفريني بين باراستن بكيماسي يعني آليكاريه جو تين بيشكشكرين جهادي دولت النامنتوي بشك جي بكي عفريني باور بزان چگوت يه برپرسه پیوندین روجرات ناوین و سوريا او مروفي جو مرد آخوی دو وزارت اجدر و النرويج جو مثلا عفرين قلكي معقده قلكي قريت كويت كيه قلك دولة درباس بونينه نما مايه مثلا انه وقت دولتك نرويج ام كاربن درباسي في مسألة ببن ودا خوازا بكن بس تشتي آليكاريان بكن آليكاري قلك مادي دريج سوريا ره دريج رجيمي ره بيشي وبشك جي دريج ريبابيا خسر مقوي دمي معناتها تشكنا ره البوزيسيوني ونا كبع عفريني وآليكاري نابه قو جي مخابرين قونا نابه قو او دريا تركيا ده تركيا جي قلك آليكاري دقهيه بقومانا قو او كسنو بوزيسيون الجموي لتركيا او بپاريزو ولوا خوري دركبه وكيماسي خوارن وخوارنا واليكاريا وبيكرن قو مساله تكرن مثلا انه تشتكي ديريكت بخوازي بو عفريني بك قالك زحمته يرو شو تخوستن يعني انا كسيل هندري بيجن اسطنبوليه كار قالك جيفينا باليكاريا بجيفينا بحكومه تركيا بك بالسياسيه واربك انه تشتكي ولا العفريني تشي ديريكت بمثلا بوزيشوني انجي كواليكاشوني يكسر بالتركار بك وكي ديجي هريما كردستاني كارك قال لك اليكاريه دفي مسألة بك وخدي الملت مال عفرين يجدر كذا بيقومان كك مسعود برزاني كار ديريكت بمثلا تركار بدان استندني بك بأب ملت مي العفريني بين باراستن بتايبتي هيزن شقدار تعدا مزن قال لك الواد وسباس بله قال لك سباس بجمع في مجاري قال لك دريش كر وما ترى خاجي خبر دا دبي دەربازی مژارە خۆی دنێ ببن ئەگە هەواڵێ مەی ڕێژیێ مژارە مە دنێ دەرخن بەلێ ئەم هەنێکی بەعسا سووریە بکن بگشتی و بەعسا هەرێمن دبن ئیدارەیە قەسەدە یا ژی حەسەدێدا ژی بکن گەلێکی باش بە سووریە ئەلبەت ژالیە سیاسیڤە ژالیە پەیوەندیە خۆی دەربەڤە پرگالکی اوان چند مهین داویه پرگالکی مزن ده پیشیه خواه
ولقال دولة عرب پشتی جوینا کل بغداد چه بو و چند سه چهار دولت به هورا چون سردانا بشار کرن پیرا خبردان و پشتیوی سعودی و ایدنا گلکی تشتی نو درکتن پیشیا بشار و روشا بشار جی باشتر کرن و هر وها دیسا سوریه و روسیه و ایران و ترکیه اوانا جی با آواکی دن آنها تخوازن به بشر را تشتی باشتر بکن ترکیه تخوازه پیرا لهب وره و فلان و بیوان ام دوینه که روشا خلقی سوریه بگشتی روشا خلقی جعالی آبوری و جعالی تندرستی و جعالی بیجن پاراستنه و خلد روشا کی خراب ده زارو در روشا کی خراب دانه که گلک جرات بهیسن مافین او که مافی مروفا این نابنتوی گلکی او که وانجی درتن او علیجی گلکی خراب ده چلر سوریه دبن او که قصده ده جی روشا خلقی او قصه باش نینه و روشا سیاسی جی چیه با مرفنها تکاره چاشی روه بکه که روشا سیاسی لآلی بن اداره قصده ده چواکیه اگر هم بکار بن برز دکتر اگر بکار بهنه که بعثا هر دو عالیا بکی ده گلک باش باش بله براستی یعنی خالق زور گرینگه و جیر را وستاندنه و دوی وک سیاست مدار مرا به جرأت لبر تعامل جگر سوجی پیرا بده بستینه بیکو ام یعنی دوی ترس ده سیاست ده تنبه بله رژیم سوریه یعنی 2014 برکتنی بود و ای بکتش چونکی نه خلق سوریه تنل دجی بود جیهان سر و بر لدجی بود این روسیا جی نکته بود سوریه لئیکو هزا اسد خورد کری نه ایرانه و نه جی روسیایه تبی همون پشگریه که در رژیمات توتالیتر و شوفن و دیکتاتور و نجی نها سعودیه و مصر و امارات که دیسا دخوازن علاقاتی خوا پیرا وکن تکلیه خوا وکن نوان رژیما اسد خورد کرد ایکو رژیما اسد خورد کری دولتا ترکیه بو گاوانی آلیکاریا اسلامیستان کرد و اف چکدارین اسلامیست و تندرو شاند ناو سوریه جهان گیشت و باوری که الترناتیوا رژیما اسد یا داعش یا جولانیه یا مولانیا یا ابو عمشه یا فلانه یعنی الترناتیو که اسد خرابتر هات پیدا کردن جبروی یعنی بخیرا کاری ترکیه که اف ترور دناب اپوزیسیون گیر کرد چتن ترور و هیچ که اسد یواش یواش جواکان نو نتوی دا باشتر ورخیان جو اپوزیسیون نه از دبیجن باشتره دوی مراب جرأت تعامل کرد نه که مراب گو اف رژیم پیسه دوی معنا خواه ایجی پیستر جی جرنتر بکی لوما ایرو ام دبینن که رژیمان اسد هنو ودگره جواکا عربی و هنو ایوگره جواکا ناف دولتی جی وک مگوتیج برکو الترناتیوا و یا داعش بو یا نصر بو اف هجماره کل عفرین و سریع کانیانه اف ناف گی نوی و زاروکه داعش و نصر نه تشتک دنن ناف چند بن بلاوه بن وانا گشد نصر دا و داعش دا کار کری جبروه پیش روز نه ایوی اپوزیسیون مخابن صد جاری مخابن نه مرا کیف خواش دبه لی ام دیسو از دی بیجم ام وقت افگرا کردی و ام وقت سوری سر و بر کرد دبن عرب دبن سوریان آشوری دبن دوی ام لخوا وگرم سوری نما ای بریگه 11 ساله شورشا و مخونه خواهید برد رجاندی نما شورش جمیج نما شورش او کسی شورشوان و نظام چه نمان پشتی ساله که گیش بون تروریست یعنی شورش هات جهوله را کرن جبروه دوی ام جنودا تشتی ایرو دبن لپیوان لسیاست برنان و هلوسته خال گوروه دست نشان بکن نسبت جه هرمین دبن روابریا حسده دا که حسده دبن روابریا خواستن دبن ناف پر بونه یعنی 2011 حیان ناف دهه ناوه هاتن میدانه
لناف چند بن بلاوبن از تشتکی کرتی و کرتی جوارا بیجن اف نهاتنه جبو خزمتی برجواندی ملتی کرد لروج آوای کردستانی بکن نه ده و نه ایرو نه سبا جبر کو کاره نهاجی دکن تو نکرنا کرد و روج آوای کردستانی یعنی اف هگونه کو دبین روجلاتی فرید باکر و روجلاتی سوریه اف یعنی دیر زور و رق و طبق و در گشت دانه یعنی براستی کرد دیدا که نتوایه به هجمارا خواه که نتوایه که کو کاره من نل طبق و رقی و درایه اگر براستی خواسته بانا حرمه که برای واو بن جبو برجواندی کردا و پارزن ایریشه تندرا و پارزن هنگی مگی مای بچه خدمت وان کرد لما بس نه او هاتنه جا که مد سمینار که داشته بود یعنی او و حرمه وقت کانی که لی میزده کن آوه و کانی همو ببن جخارا و بکشین ببن قندیله او آرمان جوانش برای کاره که ایرو و دبرناده به کارن نباشه کرد تین رواندن ایکو بوان را دبین ناجیه خالورتنه یعنی گلک زور و بار لکردا کرنه و بسر همو تشتیدا یعنی اردنگاریا روش آوای کردستان تیک برن به تیگه هین وقت روجلاتی فرید و باکر و روجلاتی سوریه و یعنی بری دمه که سروکی رژیمال اسد دیکتاتور بود دوی حرمه دا کرد که مهیه که به هجمارا خو براستی جی ورگیه و ند یعنی انا خواست به مبست و هادکن لی اف نهاتنه جبو خیرا کردا بکن این پیش روژا و حرمه جیتنه اف حرم و اف ربابری و اف هزه حسده خاطنه پیدا کرن جبو کو اجندهین امریکا لوی حرمه پیک بیرن سبدا اجندهین امریکی لور نمینن ای هره وقت چا و خلقی افغانستان هیشت و وگری هات اومدی چه سری افغانستان بین اولو لحرمین حسده جیبه جبر ویجی بری وی دماته من تبی علی باور جی ناکم لی وقت کردک مراکی تم بیجه یعنی خوازی افجیل خواه وگرینا و کانی بانا به انجمن اجتماعی یا کرد را هر دو جیل خواه وگرینا و کانی بانا یعنی ریوا بریک پیبانه گود روشک و هادا برجواندین کردا مکانی باب هفته را بپارستان لی از وکس نباورم لی جانا مرا مجبور شورک شاعری جی بکه که عبدالباقی شاعره مرا جانا دوی وک هلبسته جی بکه بله دکتر پرسکی پیشراج بشر چیه؟ یعنی سوریا دی جاردن بکه بن او که بشر اسد تزانی نه بشار اسد بمینه نمینه نوع بشاره بری 2011 چیروک ند بشار اسد داره نه امجی وقت اپوزیسیونی وقت وی چتران خانران افناتنا شر بشار اسد بکن بشار هر خلف وره ایما نوهایا ایما کردا و دموکراتین سوریه اگر شدی هندکن لدی ساجیانه آرمانجا ما او بو ما سیستما ریوابریا دولت بگرتا دولت دموکرات آوا بکرا و تیدا همو مروف آزاد و وکف بن و همو پیکاتای نتوی اولی وکف بن و آزاد بن سوریه کنه به همو هم بیز بکن اف رژیم من از باور دکم ما لنبوی هشمندیه خوایا بره یعنی بوی هزا خوایا بره یا جی بوی ذهنیتا خوایا بره اسد ما تنج بو الترناتیو تنیه سالک دو سه اج هندر رژیمی اج هندر چیه اپوزیسیون اقدر در کبل نه اب اپوزیسیونی اب مخابن و سر جاری مخابن ایک و اسد خورد کرنه و اسد دیشتی اب و الپشتوان ترکیه اسد مخابن امریکا دریش کرد و هنوز و دیگر ناف جواکا عربی و نه دوره جواکا ناف دولتی جی هند دولت وجی دبیجن یعنی دگاوا حاجه دراده دبی گرک ام تکلیا وکن یعنی اره نل آستین بلند و دبن لد آستین را گهاندن دا و تلویزیون و دراده تشتن و ها تین میدانی کو گرک تکلیب رژیم اسد را جبو عرض حاجه چه به امریکا بخواجی قانون قیصر زاگونا قیصر گو جبو چند ماه سکنن یعنی چیروک
هن نرمی به تکیه برژیم را د آستا ناونتوی ده و نمازجید آستا جواکا عربی ده افجی جمعت خواستن که امجی وک کرد و وک سوریه کسی سوریه دموکرات عرب دبن سریان آشوری دبن دوی املخا وگرن و آلا وک نش خباتش خارا پیدا بکن که امکانه من رولا خواه لهمبر وی رژیمه بلیزن که جواکا ناونتوی که يعني سوريا وقت بري نبا سوريا ببا ولاتك بلا سدي سد نه دموکرات بلا بكيماني حشته دموکرات بلا هبينا كردا ورا پارستن هبينا سريان واشاري ورا پارستن دولتك نسني با نه علوي با دولتك همو اولا با يعني اگر ام سياسته خال خواه نگرن و آلا و نو پیدا نکن و دوستن کردا دناف عرب و آشوري و سريان دا پیدا نکن هيزك نو پیدا نکن خود اف دمجي هره و رژيم يجي حركي هره خورت با و تيتي ميتي وك عرب دبين رحتي مثل جيتي مثل ما رحتي دبين بله گلک سپاس دکتر برز جلال جنابته چت بیجه یعنی او تشتی های کن هیجا دکتر بحث کر دبه آنها روشا بشر باشتر بیه لی بشر دی اف دولتا نکه بناوکی بشر دبه که آلترناتیفه کی دن حتی که آلترناتیفه کی دن ورد دیتن دی اولوه به لی سوریه ده نبه سوریه کی پیشیا 2011 بدیتنا تا روشنها چیه و ده چه ببه دیتنا من روش گلکی خرابه طبی صدمات دست که بدی روسیه و ایران صدم مسئولیت امریکا تایبت و غربی عموما يعني او ازواج بينهم بالي دو حتى رجل يعني وانا هيش اسد ببيني لا روسيا هيش امريكا هيش بس اولي كار بي روسيا وايران رجيما ايران برجيما بشار اسد ابي اود دوا كما واكل يجيبوا قالك بروجاي امريكا وغربي ده الشرق الاوسط ده هاي مش خليج ده بقر حياه مغرب وحياه افغانستان حياه باكستان حياه تركيا حتى حد اوكرانيا پروژاوان لسوريا چیه؟ پروژاوان المنطقية ماندنا بشار الاسد جبو قارب ورقات سياسي بي وكيد بي بدون بسي يكجي بإيران را هواي مهمتر انه قارب هنكي إيران قطب كنج مسألة الرجيمة هواي يك أدن قاربا تابي زودو بيدي يعني بدي حتى شورشة سوريا رجيما بعث لسوريا او وكيل بد ما سيرا وكيل بمعارضة تطبيق باسرائيل رهابي يعني بمسألة مقاومة وممانعة وشعارات تبلن وتجي اسرائيل تابي تبدا الدراو بالدراو إسي ممكن وضعية سوريا بشروجات سوريا حتى قدامك حياته خيوط يعني خبطه أو روش نا قلقي درس يعني خراب بمينه حياني دمك يعني دمك يبردرج وين كان دولتات عربية وكيل آدیکاری و تکیلی و به رژیم رو چکن او حتی غربه و حتی نظام ترکیه او دولت ترکیه فوضعی سوریه و خانه بمینه تابی اوجی گرید دایب بکدک پروژان سوان روسی بنا او امریکی بنا يعني بیا ورقة مقایضه تدا هر کس کاری خواهده که و مصارعت خواهده پارزه بله برز نشد الواندره ناخیه برز نشد روشا سوریه آنها چوانه جالی سیاسی و جالی آبوری باجید جنابت چاد نرخینه و ده پیش روژاوی دا تو چه ده پیش روژا سوریه دا تو چه دبینی آدو دیا تو آنها القامشلوی روشا قامشلو دبینی و لوی دوی هرم در
او که حسدی چانه چیه چت که خوازه چی بکه بله دنگ بدرنگيت جهيج لوما انا ما يوم جاي حتى تشتاتن قوتن ناس حست فرمو سر كاتب سر يكمين تشتري وقوتي ام سر هناك خالا بافرا بتفق يك دبيان بزان بن دنگ خوش تي يكمين تشتري ام بافرا وقوتي سر تشتكي اتفاق بكن فرق جوازي دنا مو اوبوزيسيون ده تشتكي اما بريجيما هناك فرق جوازي خواستك وداخوازي ماي وكي نتوي انا وكي ملتك سرخاك خوا دعوة هبونا خوا وما في خود لأب اوبوزيسيونا هناك تاني دعوة دستلاتيت كي بويجي ادبيجم نبونا بروجي كي جو ام اوبوزيسيون لسر بيك و السر جوهرتنا ريجيمي ياجي السر شكرنا سوريا اتفاق ببن اويا بو بنجه جو هناكي شغل سوريا وقوتي قلق خراب شو بويجي الترناتيف تنبو دو دفه هناكي ام فرق وجوازيه جي بخن نقابينا جوهرتن جو فيدو ما يكده شيء دفه سوريا دابش بكل سر دو تشتا يك جي بري 2014 وباشي 2014 بري هبونا داعش وبشتي هبونا داعش دري ازبي ببيجم ام جبر وقوتي بزلالي ببيجم هناكي حقائق سياسية هندري السرويناكي ام ببيجم تركيا تاني عنها ايرو روش تركيا كارك يتكيم تركيا بدن برشعب ببيجن تركيا سدن بو از تبلي ويناكي ناب از این نمونكي انم حتى 2014 تركيا پشتوان یکمی و سرکه بوش او في اپوزیسیون را و معارضه را برنبری رژیم اصل تی بیرامجی اموکی کرد 2013 دسپیکا 2014 عین دهیفا 2013 ام چار اندامن ve encumanan اجتماعی کرد مثلا دانا ترکیه کروی چاخی داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه دكتور حكيم بمارا ازبوم دكتور حكيم بو مصطفى جمعه بو مصطفى اوسو تي بيرامن وي تشتي وي چاخي چن تش ما خواست پاشي هاتنا ايراني بو هفديتنك الايراني چي بو پاش ويرا وگوتي هفديتنك لورچ گوتن پروژه وش بو خواستك و دافازي و کی ملت كردشيه دو تبليبونا ود نام معارضه دچيه سه يعني هنتش شرط ومرج دان گوتن اگر ون في بيك بينن اما ام حاضرن سرانسری سینورن دبرن گو ایرو روج رژیم ندست هلات بتده ام حاضرن و سینورا بو مناطقين وبكن وكي كردي ودانوستاندن ما وكي كردستان عراقي لقل هاف بيك بهذا بويجي ادبجم حتى وي شاخي تركيا هي الجمت بروجه نبول دجي كردارسن برواجي ويناكي هنجش كردين ما وي شاخي هم بيزا رژیم دبون هرم ماي كردي نفس واصطفافات جو رژیم شخورا هوالبند چیت کرن هرم مدن دجبری و بوتیج بو هبونا کرج بو پروژه کرج بو تبلیبونا کرد شورا شده وی چاخی واکسی هانا کی ندشت و تی بیرام بجیل پیشیا مظاهرات پیشیا خو پیشندان گو کردات کرن پیشیا خوستک و دافاز کردات هاتن سکناندن و وی چاخی جی مدگوت اوایا بریکفتنه که رژیم را هاتن و هرم ما بریبل ببن تایبت افریبه بریا گو آنها هی انا پشتی 2014 گوهرتنك چی بو داعش پیدا بو هفندی تحالف الدولي وقلت خاط في هرمها وتيبت امريكي هن اصطفافات يجي تحالفات يجي فيري ببريا هارا تشي كرن باشي وقلت شاري ترولي كرن تيبت داعش وهن وقلت تيكلين عسكري بابرا تشيبون افا وقلت جدابون كديا لید و امجبیر نکن حتی وی چاخی وقتی گو ترکیا پشتوان بوج معارض جو اپوزیسیونرا تی بیرا ما رژیمش صدی 20 تن عرض دستی ویدا ما بری روسیا گو بکوی هندروی سوریا ده صدی 20 تن عرض دستی ویدا ما صدی دی هشته دبن دسته اپوزیسیون ده بود بن دسته و خلک میور ده بو ابي دارا گو هی ول دراهانا که رژیمش 20 صدی وی وید گو رژیم ایرو صبح بکد لگو هرتنک شیبو اولویات خلک ده اتفاق بکن ایرو روش تشتم دخوازن خلقت هري من مدى هاتنا جوهرتن امريكان تو بروجي واي سياسي حطانها بو خواستكو دخوازن ملت مدهندري كردستان سويدا نزلالن پیدا جنابونا حتى نهما برچع نصنا نتبي وقت دانستاندن گوما وفيري وبريه بافرا كريا لي حتى نها براستيجي تخواستكو دخوازي واي زلال بجن بأك بروجي ما يجبو قوتي سوريا بيش روجي وتيبت بو كردا حتى نها نقوتي بارو باجي بيجي تميج مرد بيجي
دوێون کوردون فێم بکن تورکیا حەلیفێکی مە استراتیژیە تورکیا هەواڵبەندێ مەیە ناتۆدا تورکیا جلهێزێک مەزنە دوێ پەیوەندی وەک تورکیا رە باش ببن هەر دوێ گوتی دانوستاندنێ وەک تورکیا رە باش ببن چێ نابێ اون شەڕێ تورکیا بکن ئەف خۆستەک و داخوازی ئەمریکیانە ئەف ڕێبەبەریژی شەهەدت هەمی هەفدیتنێ گۆباک چێکردنە خۆستەک و داخوازن ئەمریکیە حتا بەری هەیڤێکێژی ئەف خۆستەک و داخوازی هەر دوێ ئەم ژێژە فێم بکن ڕۆژ خۆستەک و داخوازێ ما تشتەکن و ئەم سیاستتکن بە ڕەنگێکی دی نێزیکی سیاستت بن نێزیکی و گوتی باز هێز مەزن دەبێ بە ڕەنگێکی دیت بێ ئەمە گوتی وێژی پێ گواردنێ گۆ ئیرۆ سووری دەچێت بن ئەس دبێژم نەممکنە سووریا بەگەری ئەو سووریا گۆبەری رێژیم برێبەر بەر و نەممکنە گۆ ئەف رێژیمە ناکێت کارە بن هەمی هەرێمن هەندڕێ سووریەدەوە گوتی کۆنتترۆل بکێ تبي وقوتي الفرل درهانا كي هندان وستاندن بشتي او برلمانتن عرب وقوتي رونشتن العراق بشتي او سردانا وانا كي اجي وقوتي هنكي فكرنا كاي هر دولتك الفرل درهانا كي اللي قالك اصلا جي هنا البيشيا بالا فكرني هناك تبي انا هاي روش ايران والسعودي شي قالك نزيك به اللي قالوا ممكنه او هردو دوله وقوتي تشتي نواي سركا ايرو روج مختلف قالك تشتي واي مختلف فبرا بروجي واي حمي هرمي ده دكار لف بكن نويد يمن دكار من لف بكن نويد العراق دكار من لف بكن نويد لبنان دكار من لف بكن نويد دكار من سويدا لف بكن دقالك دغري هناك ده بروجين فا دولتا جدا جداش تركيا وريجيم جي ايرو روج تركيا راس تبر بهالبجارتنا كيتشي ليش ممكنك وام بيشن او ريجيم كار من لف بكن تبي انا ايرو تركيا دخوازي ويكا غزا هاري خورت ياغو ريجيم ياغو اوبوزيسيونا تركي بر بهالبجارتنا تشي دخواست وقوتيش دستي اوبوزيسيونا خو بكشني بيجي كرم كان اس حسكم قوتي دانستان نكي بريجيم يرا بكم لريجيم نحاضر دانستان بر بكي او كغزي دستي اوبوزيسيون يغرا لتركيا حاضر لفكرنا كي بكي ازنا بباويدن تركيا حاضر جو كغزي خو حميكا را دستي روسا وريجيم بكي دوي هري معنا كده ودست في دست جبا معارضه ياغو نهاش خورا بنابه معارضه بكاردين با مرتزقي بوشي كي دفجه بقري وهريمي اما بشتاق بدي تركيا جنوتو السيا وقلت هريمي كردستان عراق ده حتى نهاجي خناك شيني تبي عراق دولتك سر بخويا تبي عراق وقلت خدي امكانات خدي طاقات خدي جيش خدي سلاح خدي علاقات حتى نكاري مخفرك تركيا هريمي كردستان در قياج عرض عراقي بشتي درخي انا هاي تركيا البر وقلت اب هريمي جو جدا جداش خورده اگر کار کرنه وی هم را دستی رژیم بکن بیشن حاضره انه که ام دفاع مسئله هانا كده باش لي ميزين تماشا بكن وكور لي ميزين نتنا سر لفكرن قال لك زحمته انا هاجي اگر هاتو تركيا لفكر 3 مليون 2 مليون 4 مليون وكي تركيا بيجي واقنا بري هانا كي دكاري وگرني رژیم حاضره واقنا بري هانا كي اجوا كسياتي هانا كي هم بيز بكي وانا كي جي بكي رژیم الهرم خوش نيزاد مري فبالتالي باكسي انا كيجي بخي الي قدا وانا كيجي بريفت انك كلك زحمتي هنا فبالتالي نبونا بروجيكي سياسي جوهرتن اولويات السياسيه بالنسبه لوجوتي الشرق والاوكرانيا روداي اجي وجوتي انصفاضات جوتشيد بن اف حميد سدام قال لك وجوتي هنا كي مثلا سوريا بيشتغه بونا ياجي وجوتي نبوش اولويات برزنا شد حزدكم هرم داوي هرمي ما بدبن فيري بابريه هذا نكمي جو هرمي رجيم انها وجوتي بريبل بيت تبي فرق جوازي باش بلكي هناكي صدي سهل هبه ليه هرمي مجيد توشي قالك اصلا جات كي نكهرباء نا آب نا مازوت نا غاز نا منانا يعني قالك بدفين جيانا خلكي دفين هرمي هذا وجوتي قالك ضعيفا فايدنا بن يعني انا ايروش كهرباء رجيم استفازم ببيجم او كهرباء عام يا قلت سر اعتماد دكش صبي حتى انا هاتيه من برب ساعات دوزده تشن ساعات دوزده بشفتي دوزده بشفتي خلق درازه تشوف كيش كهرب از الفرد سكنم از ريد دمه بله گلکی سپاس وقت مجیوا دیسا نما ما مستعل باقیش بوده 5 دقیقه مایه 5 دقیقه گلکه 5 دقیقه گلکه نه 3 دقیقه مایه از بکرتی بیجم از درفتی بدم گوتنا داوی بلا حوالی دیجی بیجن گوتنا داویش خواهم بله کرم که مثلا زانه يعني روشا سوري بتبعي وروشا كردستان روجابا بتايبتي بيجومان يرو شر يعني همي كار بيجن بكرتي ام بيجن شر نابرا امريكا وروسيا دي يعني حتى ككنشات تشتكاني هولي او نزيقبونا نابرا السعوديه وايران دي نجبو شعبي حردو كاي جبوكو ايراني بالي خو بكشين امريكا جي السعوديه خواست جو امريكا جو السعوديه هرب ايراني تكليه دينه جبو ايران دوري روسيا كبه يعني اما بس ويا كم يا داويه
وقو نشأت يعني قال لك جدابون برا سياستها سعوديه وسياستها ايرانيه هي مثلا بشار يلو رو شما مثلا در امارات سعوديه هنك تاكليا بيرداتينه وحتى تركيا جي كار تاكليا بيردينه هجر امريكا بخوازو امريكا فيتش ديكي داكو او رژیم سوری رژیم بشار الاسد خودوری روسا بکه يعني او تخوازي رولا روسا دهندري سوريا لاواز بكي دريا وي بشار الاسدي تجاري او بشار الاسد قبول ناكن وقت سروكا كي بيشروجه جبو سوريا ليه بلي تشكي برواجي فيجيتي جوتن لبشار الاسد ورجيم يدنرين وك رجيمك سيكولار يعني علماني ليه بلي وقتها البوزيسيون يدنرين وك برادري مسلمانه مثلا اسلامك راديكالن تجاري اسرائيل وك دولتك نافد ولاتن روشلات نافي قبول ناك جو رجيمك ور سوريا ببدا الصلاه برادري مسلمان ان عربي سنابه جبر اولاد نرن حمي وك داعش الواد نرن او دبيجن هجر اف ورن صار حكم ديمك اسرائيل روجا الدول يعني قال لك خرابيل دوي هرمت شيء ببه جبر بيهاوي رجيم بشار الاسد باريزن نجبو كل شعبي يوغو كرد بيجن او دباريزن اجبوكو اسرائيل بدليوتك بجيده اجبو يكي اخوان مسلمين عن برادر مسلمان نبي سروكي سوريا وكي ديجي رولا روسيا لهرمي لاواز بكن ام بين او شردنا برا ايراني امريكا وايراني لهرمين جو حسدت بندسي حسدت انا او ايران وامريكا تجاري حسدت بر بشعب جنا نابين او شري جو ناب هدودكن دي ساجي او دخوازه ايراني رولا ايراني دهندري سوريا لاواز بكي وقو بري انا جماغوت او بلاناوي بكفانا شيعي لور بشكينه جبر ايرو درباس ويه يعني ايرو القامش له ايراني هنن القامش له هنن وقت الدير زورجي هبه ويك ديمكار دي حطات درباسي للشامي ببي او كفانا عنجي هلال بيجي شيعي كاربيك بين او دخوازه دي مساله بشكينه فجبر بها گلک سپاس ماموستا بله برز دکتر کامران گلک سپاس جناب واتکم و ام گلکی کیف خوش بون به تایبت از گلک کیف خوش بون که جناب و ایرو لور بو و بیرو با چونی خوش با مشی رو وکر و هر وها دیسا برز جلال گلکی سپاس با بیرو با چونی و بیرو باوری وک و لور دیسا شیرو وکر برز نشت گلک سپاس ام گلک سپاس تتکن جبر حتی قامیش لو و برز ما مستعل باقی سپاس جناب تجید کم هر وها ام سپاس بینرین خواه که اول 2 ساعته بشیروه خواه و بتبنیه خواه بشتر برنامه مبونه گلک سپاس وید کم و هر جوان 9 دقیقه اگه بخوازن تشتکی بیجن کرم که دکتر قال لك سباس از دخوازم بیجم یعنی دیسا روش نه روشا برای 11 ساله روشاتی گوهارتن ایران و سعودی الهبدتن شرل اوکرانیا یا گلک تشل دنیا تی گوهارتن نحو جمعی بیجم جمجی تی خواستن خلقی سوریه سر و برک و ام به پیوانک نو لمسئله بنرن و جاگدن سیاستی خواه گرن سوریه دوی اپوزیسیونک نل سوریه ورا آوا کنن باوریه من دوی تفگرار ازگاری خوازا کرجی سرکشیا آوا کنن و اپوزیسیونه بکش برکو تاوی همو قلسیاجی هزا خری خورد اول دوی ام اپوزیسیونک آوا بکن اپوزیسیونک و باوریه خواه دموکراتی و سیکولاریزمی هبه اپوزیسیونک و باوریه خواه بسوریه که پرلایانه هبه باوریه خواه بویا که هبه بسوریه نه عربتانه نه کردتانه نه استریان آشوره بله گلک سپاس دکتر وقتی من نما از لیبورین خود خوازم و بله بینرین چارپل مدیا ام هاتم داویه برنامه خود گلک سپاس با برنامه چارپل مدیا و پیف تیوی ام هاتم داویه برنامه خود به هیویه که 2 هفته شونده جارک دن ام هر دو شاشن تلویزیون پیف تیوی و چارپل مدیا ام تف به رابن و بوا رابن گلک سپاس با میوان مجی و سپاس با حوالی میل پشت اکرانک و حتی انها اداره برنامه اتکن حتی برنامه کی دن بمینن خیر و خوشیه دا بخاطری و